Now just say my sacrifice. The car was a giant. As a mercy. What do we become as of what I did? The Sudim. What also? Now was I don't want to run past your own. What did you my hard loss? Me and I kiss on top of what we're going to. Means I went here to a room. The short loss on Congo. What you do was never just still our money yet to be home country. And I was what immigration. Also for to anoint away. So for to go to what shall I say? Now, Mrs. So for 2 years, what you obey says. The wife is one for what phone would do what you know, check. Yes, what you do our tongue. Look up Boom Kunta. Now, yes, what you can see a talk about Cabin Biaton. I quite your soul, look at Jesse, yes, Moja. Now, my man, Ghana, that when it's better. I forgive you, eh? What was over there? What is our yes? Let's look to put decree. Can I put something you once were? What is this a Kawana shower road? I hang off. What was that wrong beginning a road? The more now, pre woman, meow, teachers and prophet Brewa. Or started chrono, what started to say, and I have prophet Jamwa. Yes, a movie degree. This down started a Wusian, put in the creton. Then a creton, any then a creton. Said, yeah, drum, no what to be so there. Yes, Baba went to you have transfer friend young quantity of Bonechi. And what? Sam and the way you made us. Whether you like it or not, was a Catano, and Catesiano, I don't know Catapia, and no bad dress when you're not on your bar, when you see it on your bar, when you're not on your bar, but one was a short skirt, one open them front, open them back, open them side, open them side, a garment, or not only say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, my bar Rasta, and the back quiet, they are some Sasa, but I saw them also 40, I saw them over here, our catechism. Our quite master to our control of Kokra. And Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister. Who saw them a man from them was a day. A drama you say, Pacha. This is Prophetic Kwasiana, and yes, a Bible mention. That's a Bible never come with some dear, and you tell what woman Kwasiapandia, and the brother you want to report yourself. And send when you pay vital, because you never pay vital. I won't pass your word, manager, but you get before some, and I did them on mine. What you was so slim, what you was some muslim, what woman Kwasia, what woman is getting, one is so, everyone will be called. Then what woman, yes, repent. I am the yes, I'm brand we will know. Obama, we young Kwasia, they know the few. You are Muslim, yeah. Now you catch us as someone who was a forget, and your swine was one planted, a bit mad. They can't put us in the museum. When this one to our this one, this was our pastor, Daniel Day. Who is our prophet, Daniel Day? Now, so when I'm Tonga, what did them a day? Do a message in a Johnny. Now, I didn't hear. I didn't know from you, Radio. Namunya, Messia, now 1 year different. So for Nanka, it was one thing. And I'm with them when I saw them. Yeah, and you become a good thing as a frog. Oh, but yes, some apostle, what Mammy has. I see a Ghana, near Brenas, as you say. Narcissus and a Ghana pine. Never ponies are for Nantian. Babu, any follow. Apart from Babu, that's also being a near Madia. Meaning baby Quabede over here. And I ain't a problem. Tiabu, we are the Papra. That was you want to go assassin. So now it's Juma, the old boy, yes, no shot somehow. Now the only Obas Porto, who in Porto, Obas Porto, who in Porto, Obas Porto, who in Porto, I'm sure be a pretty baby. What now? What the best someone? I'm a monkey. Now, dear, what is Fambi, who in Porto, Obas Porto, hallelujah, amen. I'm sure about that. And yes, I take you out, Apostle Quadman. You know, put your mom and the moment and say, Operation Feed Yourself is never too late. Abofrewi die wo yenenti eja medene kwa akoma apostle okun agiman no ayende omo nasu no mfa ni wura nyamesum mu nesa heaven pa de okobia na chesa so abofo agibrai abofrewi die wo yenenti eja medene kwa
Hallelujah, hallelujah. Amen. Adofun wo yaje nkwa Nazarene ezi adinem. Osumfo apostle ko agiman. Enenso minimo de ahyemu. Yebeche utwedi ampo yawe nasem. Oyemmo obade ne nsamrane. Yemfanse mpanamra. Baduka tawre bo nyankrompo twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese ajebre. Otibreke se shahe nche nyankrompo twedi ampa. Tumai kasiye dutan kasiye dutamponwa. Wasi wedu krokro du hinikataban. Ye nyankrompo twedi ampa ne yi. Menkwa mi nyankrompo. Asidewura na asiye nsamo so ansame da wasiye. One twen krotwen ba atwetwebu awoda akoyemu o. Okofo bo okofo techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofo temtechia. Wochako temchako bremu. Israel no merema mukufu yi. Yehowa breye chem na yenkwaji akoframrai. Na yakotem techia yeda wa bremu epiafo. Amensisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata. Onantefo nante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansentente fre. Sadako kwampu. Kwampresu numasu. Oje suo kutwere suo puma pontumfo a. Woje pokokwa ho ode timutin ma Israel adishidom nante asase pese suo twa ya. Ensuo mpanka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwatenwere. Okwafa wo kwatete de din mumpoma ama. Onyankrompo twedi ampo beni. Ono ani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa. Oba bo soro bo asase bo asu. Bo po frama bo sum bo han. Bo wiase adi nyina. Onyame ba ko pe. Abodra bomrane a. Ne din fata no. Oti brekesa na himbotre nwodo. Ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokoko kentinka kantamanto kukwentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Obade nyame kasiye Jehovah Shalom. Peace. Hallelujah. Amen. Obrenkan semedu katawi wado eni mubronwu a wode adom yen. Yes. Na asenka ne din. Amen. Adofo mo mfa nkyeme ebretia na ebre na etia no enyamia. Mse dedikan medikan masre mahwefo nyina se mo mfa nkyeme. Because mo mfa nkyeme a na meka ko wie se onkrofo bi hake me account no. Oh yeah. Tife na intimi control. Nti omo de enye be gugu. Eye Facebook a baka se eye me na me de bai. Na mesre bebre se inim hore. Debi. Ena ma bre na tia no. Ebe na tia no fe na oba ade ado yegusu free nura. Ebe pem sa bre na me pese before me ba eye program no na oba ade ado yetimi retrieve ya ade. Yeah. Aji ade back fe na yensa etimi aka. As say yanka say control ya ade. Ekodi omo nsam no na control. Eno mo so o ma hyeda hye me time pe say o me postu another video. Yeah. Ewo eye time me di be preaching. It is a ye amedi yensam a me be preaching ni prekopa. Be say omo ni mi enu nyina me kasa no mo so tutu ni maguso. Nti ebe say program no. To ba ade adom sisia na eye a technical way letimi abji ade ba kama yin. Correct. Me da utum for ya wase. Amen. Na ya we mfa wona yes ade no boni nye de enche wo. Mfa nche wo. Emu ache mienu. Emu ache. Open tias ya kura still aye me a. E woni ma de fa hacking wa wo. Chinchina twan o se wo a. Me anam de aguso. Tumi wa wo. Eti we ni ade amohwe. Amo. And a topic about Yatudis Abrabo Makatia. Any but the essence be preaching Abrabo the Akatua. But two Bob Rabonia. Get to be saying Yanko Betuaka. As of Gitum Abrabo Bonnie Wakatia. Betuao. Miss Samu Bebre Abraboni Abono. And yet you ever ye. Gitum, sir. Yeah. If you are saying it, no, I did be 150 Asian. Ghana, my, Kwame Kumaji see one. No one is so bad.
no one year you couldn't possess ye betu no the kwame kuma ji Ghana mesu okọ every fakọ buzi akọ ankra akọ jebi dankwa okọ achampo ekufu okọ Dr. Hilary ma okọ Jerry Rollins Papa J okọ emisata okọ Bra abako ajata atamas okọ alu mama okọ tubebre am kanwa Ghana memwo gamje Ghana si okọ enye wa oba ogro sente ona ji wo men si okọ sana wutie me na me giri se me frasa ase so akọ na Abrabo ben na me bo eje ko ni hu ano me giri se Jeremia wa den wawu ase aso wa den oh Isaac wa den oh eti se nkrofo yewu akọ na betra se me trust wo so trust eti Abrabo boni awa Akatua eti Abrabo ben na sabre wudi uni pedua ebo me so no anu TV no try anu anu TV no make asma me kem say TV phone o mo TV no de o mo ehunu Facebook for no de no kure enyim begus no ahomte enye na so ka munye bi munye gidie mame but living house of man you say apostle Kwadman me nya sa da vida o ye de ageden me ye na me de ageden me ye na me de ageden o ma tete me time yi etika bo we ni pepe 7:30 na come start shoot new movie ba don't trust ya wo be gina won tiasia da because answer ni watam for den Akatua so no exactly on sana de kwa yo tise wodi mo Facebook no eye kuro mu ya social media no eye kuro papa kakra eti ento papa na just we papa just say we are saying we are not saved at all omadi hu yemabo no man tiasia mra eti misro papa obufu me ebia ne ha ke woda eti unim Facebook hu we bia unim na de banti no bafo say bia eyamia enyamia mame enyamia what misro obi ji we obi ji okun o so obi ntimi nkon wodinfo fie enkofum ne ma mfa agiso chiro wodinfo no aso etinyafum ne ma afa tu ko wodinfo fie a before abetimi afum na fa no agiso ntinu we no ha ke wa esi na akwati say admin wa gidi bi afiri wo nsam de fe wono no control it wono no timi de ade bi eguso it is GST ani fi nsam ana omu na control de anyema yam pe bi sa denti wo say oni pana ditete hu ni say me kanyankopon ya wasam it adenti na on fanya mesam mu aso mame nan kan bo no enhye ben mu oba ne mu ase alternation image that's the reason why tia odi niema ye bebo dis na so fu edi no wo kire yi omadi ya we hu yemabo the Bible ne kasa ma kire o the book of Job 14 verse 7 Bible ne kasa Job 14 verse 7 yenti obodi asem wasi ne duampo edi da so o ma wasi ha eba fife David mpacho Job no kana kan Proverbs 14 to Proverbs 47 verse 7 yenti obodi asem wasi bin kasa wasi free oba kwasi anchen ko Bible say we are branche maame papa na ni nkofo bi bo faku a Abrabo bone no hwe hu yo ba bi free ba no obi fiti prakopa mo Abrabo ne age so kodwen faku ene age so ni nkofo bi bo the Bible say me ntufu na say free oba kwasi anchen na wori hunu nimdia na nyesa nimdia hunu bi da wan sauda so ni nkrofo bi nam asa Abrabo no bo woni apetichi fo na nam o ba brosa yes uti gato wona wo ba obra bebo Abrabo ne wona ma shawo fuom Bible say twon ho twon mfiri san nkrofo no mu a anya dia wa Abrabo be so nyankopan ni o ti na wadom na ne no nkwaje da bo modini se ubetini abo Abrabo papa na me ma wonya ho dia se Abrabo boni Akatua yes Abrabo boni Akatua wo tie Bible no wasi Abrabo kwasi anchenko woni hunu nimdia na nya dia be hunu nimdia na oni tifo nyansa wasi oni tifo ni nyansa ani so hunu ni kwan ani so obegun sin da bia bi kwanya na nkwasiafo jimi sam de nada udana kakra no de akire young girl 16 years girl odros 3 oye o obieto ya 3 Abrabo he bia nam a short skirt si Antonio Mumfra Abrabo be na abon he na du be gina
Odu so 3 onwe ho yes abo ba kokora to ate oh Abrabo be na wo boy awose wonti jai na mantama wotia no obi antonyum mfra wo ne fe na waba so hine du ko wie ade bi won fiti ase bia wa wie ya ejibisa se ade na wa firi ase enema na wa firi ase yo no edu be ko wie wo he ehi wotu ka na tu mu ko gina wo he kan ye tu o ka Abrabo na tu o hine du ko gina ye ko gina wi ka na tu hine du ko gina ensa ka na tu hine du ko gina ashawo ka na tu hine du ko gina adapa anoya ka na tu etu edo ko hine du ko gina am robin ka no etu hine du ko gina apobo ka na tu hine ko gina atro ka na etu hine du ko gina ka oba bi wu mabo amen Abrabo bani wu akatua yes who can Bible ma warn with the book of Job chapter 14 verse 7 Job 47 that be Job 7 Job 4 verse 7 Job chapter 4 verse 7 Job 4 7 ye Job 47 again kan say what's in a kaye o say na wutie mi tia ye boni biara why no onye boni biara wa say ne pen ai den wa say ne pen why no onye boni biara wa say ne pen hey onye hwe Job asem ni o tie Bible no e na ehi na wa pipa ten for pen Messi, the baby because Messi, a we as one who got to say BBS will be the BS will maintain be as the TBS obitiate and Kofobia Kakam, a Jabia to baby, and Kofobi on Kobakophobia Kababi, also Queen, also Kai, Miss Asenano, DNC, Mudo Tasibun Conta. Okumbu bit me bokrono sa ye nchene da ne desi na kopoko titena akwa crasham hey ntubo udipo braboni a ne dum pempezo na wutie yiyi no amuomu a no asachara wadwene fast yes na fo nko wuom di ne topic ne say abraboni ho akatua wo braboni a e wakatua oba de mfa ne senka tie Bible no wose na wose kaye why no onye boni bia wa say onye boni bia ya sen pen na hina wa pipa atrenefo na hina wa pipa atrenefo na menya ne hunu ya say na mi okwa ma menya sutie bi say wana wo fenta mu yo wona tra boni mu che no na wo gu musuo no mo na boni mu musuo ta account ba enu ara na wo betwa tia yo obi wa hye pen wonu si great pen wonu mu nsa pen open ma pen sa pen no entimi fa katua mre no na do za so tia yo o menya sutie bi say wona wo fenta mu yo wona wo tra boni mu che no na wo gu musuo no omo na boni mu musuo ta chi wo enu ara wo betwa enu akatua na nsa beka oba hye won how many years when you say go how many years akwara boni ba no de ayo me pa chop akwara na do co station akwara na do ko twempra me fanyi sa ba boni ben na wo koye wo konyi sa na to agu mo je hwe agu enu akatua yes mo je hwe agu wakatua papa tiaye yes the Bible is twon wiye na nyesa be nya so akatua wo kan the book of Ecclesiastes chapter 8 verse 5 the Bible Osenkafo 5:8 verse number 8 into about the asem I can say 8:11 to 13 ko what's it Ecclesiastes so unu mabro ni so hye and utie me ne sabre wenyeska sabre odintra fa hoadi sabre wo hye obi so Bible say me nka se me nkyerɛw so unu mabro ni so hye so unu mabro ni so hye se ne wanyi obi nti usisi ne ni atemo na wo twetio de kwakro no bo ni tri ni ani dane na wo se wo uti baabi bone uti baabi na wo dane ni amani ubu nkrofo hey hwan yo e ma ho nyiri wo sa se ni wo e ma ho nyiri wo de wo ye no na de oso se ni wo na de oso se ni wo tetaw kretan tetaw en na wo so be nya kwan ebu obi kwase a en na wo so nya kwan enti sabe wo robo sabe wo so nya kwan enti wo hake nkrofo account o hake de dibone onyankopɔ so ate so twa de oso se ni wo oye professional hacker o hwe na de oso kura no obe hake o hwe wo so onu me ma so akwasa ma ni straight o hake wo body so o spirit no de wakɔhya samando no de wakɔhya amochensa sa amoche on punish wo oba de fa ne senka amen boni ben dia what's it say unu mabro so hye so wuti wo da wona wo control bi wo nyansa bi ya wuti bi di bring kofo bi mi so tibi di boni bi tibi di boni e mo bi mu juni asemi hu nyankopɔ say e ma wo enye wo gese wo ye smart ama na de oso
so dim nyansa unim hacken unim kwa fa so pray bad eti because it's ko bi account ekodi boni nango pos min kan che say the osusini wo no oso wo hwew the osusini wo hwew yeah no hwew no obetua uka no kra ohwew no obetua uka nani wadom ne no nkwaje woni mra ho so na siw tirase na sere boni fa che yes na abrabo boni enu akatua yes abrabo boni wa akatua de nani wadom ne no nkwaje da bo obre yi o na obefra asase we so to de bia ukọ hospital na ukọ jira ba bi na so bom pa ba otutu we ni hwe nyankopɔ bi we na hunu ni me bia wo so bi da odawo nyina yi eye punishment no facing on the down punishment no facing arrewo na opeso bie na no na bi mo so on mo a utimi say who can the book of Proverbs a odi boni na utimi nya boni so akatua na woni mo ye da woni who can Proverbs 29:24 odi tie Bible yes odi tie Proverbs 29 odi arobo odi agbashawo jinkrofo yeremu jinkrofo krunum bobraboni yomani sika bomane po tirabo the only we for child no ote otanikra uta okra number 1 otibia boninka na otieje obwa hallelujah otidiabo na unka hallelujah amen diabo bete otipa but onye den onka ehye no ho ene no ya bi pe kwa na ni na yo papa o ya de obedie na no aka se mako wiade anka hye no ho obedie na no aka se mako bi yire ho what diabo no so onye den onka wani se diabo bi anya no a woni pefe se dia na ade na waye ne ho katua e no na mu no enso so Bible so onye den onka wani se diabo no ye cheso obeka dia nko bewu nso onka atunkrofo da obi ka me sabre woni ko pon hia confess keke so be confess oba jumfu so atum keke glory oba de vanessa kan amen wati dia bani kan no anim pefe e kasa che no e pitch o kasa o tibi wa no preview o hunu se ade we ya me ye me maba wa brem nyin se yi guo hunsu sanso ade na ye mi hey konu bia me kobo yesu sanso ohunu tamo ye fita ade bi o ye tamo fiti shop wo for pump wi ankrofo battery no ani pefe no ye senior ntinu o de ko share junior na junior isu se bi wiare senior ye wia o battery edai we wia starter de share junior we wia obi karim we rim we wia jack e dia share apprentice no small boy no we wia adewura wankasa wan wa ya de we wa ya di mistake na ba but them say workers ni go ontinu wo blashe accountant no ashe da pam obi ya apam no wo bra woni pefese pam ya wo pam sister yi pam ya wo pam bra yi onim wo hwi eye wa etisi so wow ti diabo no ma so nka what be said be when pefe sa de we hu akatua yes Abrabo boni hu akatua o sister bra minister MP assemblyman hotofo headmaster what you get in the share office one wow teacher reno okeni u for ba okokwase ba so beti duabon nka o Abraba on baby nyako potete wa robo am nantibremu on baby o bache o wa robo experience ni na ya nchew but ya de bi achew a utimi se wati duabon so wati duabon nka muti woni padum se ade we ya obone ho aketua yes sister brother ena me udi nkomo hwe no anu TV no wa fra se kaka utrim bon say enia be na fra se utirase na fansa to nsayem na kacho body sim paw papa ma bra bo ho bone no enwa akatua na me na mu ya na me so fa mo de chame na se manufacture wu yi a woni de obenya fra se confess your sin fra se ka bone fra se ji ufom so otum but obi a cheda kana ni bidie se me kapa de enyina mo so be kapa de e dia hye no ho ana ahwe no ana open nsem bi de wada hey wani mra ho so
ma onimra wo so anyi bia bia wo de nam na nye the creator no hwefre wo gyan obade am san ka wo mi adwiri Ecclesiastes ne ka kire obi Ecclesiastes 8 eja wadwa verse number 11 Bible ne nkasa se enye bone wo afa busam wo se ne ntia ma ni patimi gimi chane se enye bone ho no Bible ka se ho dan ho busam no e man tentem Prophet chapter 22 verse 8 was say nipa man bone e ho adoso makoma mu was say bone enye bone wa katua anya dai e man tentem ti so be di bone no be kun ne be di bone enya so akatua ne e man tentem ti amani papa ni adano adoso makoma ya was say wallahi mi do nyame say tanko no ayuba hey wallahi bandoki ba wallahi ba ni bani eso no wawia ayuba wia abas wawia de no unso Allah wallahi hey ufra la ba kro no wemu no ufra la ba mu no kwa kro no bono no kwa kro no bono no bi je mi do nyame hai mi do nyame abra onim se wa hey sen ne bone wo afa busam man tentem bone wa katua man tentem ni pama bone adoso makoma ana ni pedi bone ti frɛ Nyankopɔn ba mbi se odibonye ni na se Bible se menka odiboye ni edi se mo ne empro hampo a Nyankopɔn se mema onya wende me se baby a wonam no Abrabo bone na wo bono was wo di bone 1,000 times wo di bone for 50 years wo di parobo se den na se wo tena wo chempo a enye dan a obetua ka enye dia on sabe ka na obi su Abrabo ni a se enye dia so odim se Onyankopɔn obe sira wona wo fere no na wona wo di bone ne de erenwie wo mo yie da me na mtwa Bible no nti patro se de wo yi e de na hwe apo be se balance be na hwe balance su gwa ho nse sabe na hwe se sia de wo yo no ntwanto so no ade nipa no wan tem final wo se mate no na muti fabricate she oba nwina tade na sho ebe ko Abrabo bone sister yin ane nam no wona wo di bone no omo nye den omo nta nche o omo ti se sunsum unam won a se usika no be se no ase no obo won ma na hwe ase nyina ye bone okotrem na wana du ko wuram ene wa bada hunyam wi uchende wawuo di Italian na wai hadia sabati bi kokumi wona me wato be de o kire yendo wo sa kodi wawu na wudi won sakatari be mo yade be mo wo sa yi wudi ni no te wudi fakatari be sa dia ma wa edienku ne mu de wo hia ni adwendan sachira wo si kokumi wona me wato me hey ahoto bi edi ba bia o eti nani wadom ne no kwaje da so be peja won sa se me peja mensa oba de ma give me fun so atum accept your mistakes give fun so atum oba de fun san kan o mi adwiri nu tie di nyago pocket of Proverbs chapter 22 verse 8 Proverbs 22 verse 8 Bible ne kasa oba de asem di odua mo yo no kwa di odua mo yo no Job 21:7 obetwa musuo kwa so o se di odua den mo yo obi odua mo yo no obetwa musuo na ne nibri aba ba hi eni wani Abrabo na wo bon hallelujah amen he uti nyi skedo ngodo wi ebe true I'm telling you ebe sa try you 10 abe 20 ebe kese ebe sa chechew eni ana ko konfoni nche ko malam nche na o ma umra no onu abe so bo awrefie yes fruit be sa bo awrefie ma awrefie mo ko bumra no so na adia sa eden etia eti na me kanfu ya gin kwa na zeri mi zia ma wo o tia fo twedwa mpo ya we no ana o boss ba asase no no ho dan seri mi dia che o se enkwagye se no ba ofie ene ne wadom beba bia wa bobre na du biara no ipa cho calm down brafam yes. ne fon ko baby pa the b wan ka se frase nu ho ne wadom na ne no kwagye da Abrabo Job 21 verse number 7 to 13 adentina abonefo nyankwa no bi so sori a ono so de infanto nkwa no nam na sase so o wi Job 34 verse 21 to 29 obi so de infanto adentina abonefo nyankwa ewrade na den na abonefo nyankwa na meme so mo jai o so wo bonin kitikiti dia wo yo and declare ho the b na sa bonifa che koso a na adentina abonefo nyankwa na ewrade abonefo nyankwa omunyi che na omunyi che omunya hodefo akese so oh yes Yankopo be kase mi akyere wa o matifo si omunyi so Abrabo kronkron no so na niam bi nkoyie ma wo no enkoko fe we nkoye mpa bom kosu nkwase su kosu na ntwesu won pa bom na ewrade na bi Abrabo nkoyie me so ja enye wo sum obesom no nko Abrabo kronkron eno akaka waji kakra wo so afa ba bi pan tiaye
Was it for so many printing? Was it dear? Was it no bit because I didn't know a dimudi bonnie so see on ye. Or more many so No, Pagan and in fear. or Mufia Mujo. Ah, or do what bonnie no, I'm Robber no. It won't be a young fear. On what call Rob every war. As if you're Kim or buy up and where you see the no, their shame. No, Jim, Jamaica, Kum cha-cha. Africa, Kum cha-cha. Missy Jamaica, Kum cha-cha. Africa, yeah. Nyama kunta. Yeah. Nyama kunta. Oh, nyama kunta. Hey, nyama. And to I wouldn't never be Pamoa. We opposite, I'll be alive. Or Mufia Mujo. But if you want to. Ojinani Unyanko Papa be a new so. Ubeko ni yanko Papa be any hamroban any or we phone feel ho. No na juni wo. Ubeko di nenjie ubeko no ma wo. O menyankwa. Just nim wo nyina ni potty farm. Eh, fe na mo ni just ni nyan pon. We don't want to feel what he show wo fear hot say. Papa we dim kwasi asem. Na to tie story no. Nanso onyanko poso men kancha wo ne. Wo hire won na onyanko poso bibi tibi to mpe ko hwam. O sane kwa tamando ntam so. Beto bibi batini aso. Papa no yale o. Sa no yare. Yale. Ona mo nyina no yare. Yale. Shedem. Sa. Tell me who na che. Yeah. Ni se wo tu kwan. Untu kwa dia. Shatan. Wow. Wo hire won na pa. But so punkunta, Messi baby, I wish I know. Come out and confess your sin. Ye mo braboni mfa ye hu ni Debi. Ye mo braboni mfa ye hu ni boni abrabo boni wakatua. Yes. Tu bo baby adwono ho. Ye wo ye no ye tu fa. Yes. And then wadum na ne no nkwaje de. Amen. Twen ye maba wa bi kire. Maba wa pa akose na mi se maba wa de mo shawa nanka maba wa de mu shia nanka nkro na mo bo nkro na mo bo na mo di sa na mo di abe restaurant so nyina no hu aduare no ha na mo bo nkro ene maba wa shia nya nkro anya lesbian na ye shisha mbojem anya lesbian na ye shisha wo ta fri wusie baby maba aduru no abrabo boni we ene maba wa shia ene ye shisha hu na mani oh sa anya lesbian fa wo no a ene na akwa is say young girls shisha mum si ho mum de droben asimu mum twini buha twini mi no majam buha twini mi no majam buha young girls Ghana future leaders tuwe wadi na musa na party bi wadi no kodi di party na chi kodi atamu no baba wa pe ni afeshisha ge we ai aba ni ama ni sura position so omle mebu o man ni mebu ya kwasia no mebu wusie mu ya nso twa young girls hina mudi wiase ne ko young boys hina mudi wiase ne ko hina mudi wiase ne ko tifo mu wiase awe ni mame mu ya me fast the young girls no dey epu wusie ku ha hina mudi wiase ne ko ye kran say o ma sa baby o mo group no edi kran ni oba de wu yamabo amen abrabo we bi na de ko wie ni na sa abrabo we e de ko wie aiwa u be wie wani so tewa u be pekunu u nya kunu wie a wani so tewa do ba hwani o u pe so wo ba o puusie ma o yem nyina kola be nam na ada fu so wo yankusie o kola ni obi ona wusie kasa kola ni yankusie ona wusie sase te fe ye funu mo yiku ha ta kola be na o meda wu o meda wusie biam ti abrabo be na wo boyi kaka trimo hina mudi wiase ne ko hina mudi wiase ne e ko o ba de mfane ngu se be buya so no nsane mabawa o nsane mlantie emfri sumu mna haimu hallelujah amen obadi ya mfane nsanka wo hina wodi abrabo ne ko young girl hwe bi asket da 60 years girl and then nufu jejina ho to so o magaba na mlantie so no anya miamia no ana uninufu yi ye je hire so a wuntimi nso a
e chichi so utimi so I say watermelon no kuku Ghana bone bo se man to nwum mfra no be chere chingom na nanum ono awi anya no ahudi belu no opa ni se to we na opa akroto ye furu no yi na tuagu akroto ye furu no yi na tuagu obeye gua beto bre bi de fo pay awo de nsanya dai en 47 verse number 7 verse 7 was who ka say obo ye bobra we mfo se obeye wura akosida omoye wura dai akosida na mo afa ye no hye wakoma Ofu so me wura akosi da nti de bi kan e ma wan so mu fa de bi kan so makoma mu na wan kai wa wie ye e am kan ma wie yo yes e am kan ma wie ye oni pam fiti prako ye wo a o trase o wia wa wie du watutu otutu una age fam ye ye otata una age fam wia asu wa sache to amerika ba tres ma baba mu ba die Americano ni tamu jese munu mu awia man trase ya nje mutata mo sori na bum awia se na damanim awia se na damanim yes samudu awia se na damanim na mrante so te gato be kono bi achichiri sa na nkato na bonano o ma so min wa jam se kumo hina budi wiase ko nya ba hwe yomba no amu so sta bi anu tremo na wa jesu obi ahia mo aye bawi because ya shele dro ashia be kono wa mo some sta bi say no ataliba ho ya ne bami asia ya bami no o wi ne abawo Abrabo bonio so akatua o obade manti asia mra Bible ka sama chiro Job 21 verse 7 yanko Job 21 verse 7 to 13 okay adentina ne bonifo nyankwa say wawie yeah we good 13 ko adentina ne bonifo nyankwa ole ko Job 34:21 yanko okay Job 34 verse 21 into about the 7 no so about Job 34 verse Job 31 verse 4 to 8 yanko na ni wo nipa akwanso onyango pon se men kan cha wonne ni wo nipa bia dan akwanso ade bia wo ye bia ni wo akwanso una wana motutu nyina ba bia wotu na monko plan wafa esum ni ho ba bia wo so ko bo wa plan so ko bo kro no esum ni ho esum ka bibia ni awe ba bia wo fi ekotwempra ene ofi uti kaswa eba be wuru ti be wuru akra etwam ekwabri kotwempra apa no kura no cross regional central masa from kaswa to abri no odi kaswa na kase se central regional wa faka afaka kaswa traffic a wudi mu dia traffic ba abedi madi na traffic o ba fu bi poi na ehu bomro dia no afu bi poi akwabri mountains akwagina hwenkrankrom awia sa sani asa ba abesi akwakoda why embrace why is 15 years why is 10 years why is 5 years why is 3 years yankopanku from so what different to greater to eastern across the regions it wa utike mu hwi ya wukoyi traffic lights all red na mugina na wa winim sampra na mo kotwe na where is he cause akani papa mu a obi betinya akosa de accident abeto no ama ni power abeho obere yenim baba ya okoni yenim botai ko esi nani so yenim ade ko okoye ye okoye ni wakatwa na nsa beka yes obade amfani sanka obi adwene ni eti Bible se men kan chawo se wase nani woni pa kwanso nani woni pa bia wakwanso na mo na mo tutu nyinara wana mo tutu wutu nyina wo hunu esum ni ho na baba woni mesum ni ho esum ka bibia ni esum ka bi ni baba woni nam no na amumuyofo de wo hu ehinta na wo bi akase ode ni kosie obidinu kosie ode ni kosie okọ wase ehia se wo hwe ni pa ma ni che ko se wo ma won trasie nche o betwa ka obubu abrimpon wase abrimpon po obi wo kofi ana mpom ko nkofo bi bo scholar just say degree papa it is again yejuma yes again yejuma papa bubu sa we mu nyina so ma wuko yes kana min ko wase obubu abrimpon obi hwehwam odi afufuro sianem odi wo fai den sianem odi wo fura sianem o hwe woni e hwe nkofo bi aba abesi sinkrofo bi anamu a ubu nkunta na hwe nkrofo na ekono a na hwe nden nkrofo bi no abe shada no a time papa replacement ni nye computer replacement ni bi wo mu house na ka wi ma pa ka sika we di oba de we di nka papa we trase a ke yo na nka na we di ni papa bi ko ni papa ni bi replace
Wabrim Pombi, Wabrim Pombi, Obi or Oto be up. Obi wagu. So still wagu crown or ye funu. No one fetch Obi. To the back way ye biase. Now you need power war. Nankophobia. Hey, if we are fair. People who power war. Pretty Pabia will pie and the question from I am probably a sour year be dealing Papa no homo. Omudi Mamma no Bangua. We have replacement. We have replacement a year. A year. Truck will be pa. We have the Pobia. Now we probably pie jawa. A year dancing boogie. Omo. Jesus, Yahweh. Yentimin carry and I can replacement pan away dia. Because this papa wake up. This is mammy wake up. No super papa no dey no be yet. Dey no be yet, mammy dey no be yet to be so bobre ye. Bobre ye na telebia. Wo mani pa ding Yahweh. Oku papa we say uja we say. Oku mammy we no uja we say. Otase bunkunta. Nsemi anu idini o. Sister, Bible so oso onu aka no. Oyusu word so bubu dan. Abrempong. Obubu abrempong. Why no go him? What to bed na between Nyankopon akọ. Professor Kofi Abraham kan asem. Osi ukoda anajo. Ukoda anajo. That's when timi ansori a. Obi timi misa nyame asem bi. Debi. Ti se de oti wa Abrabo mu sa de pa bi chenwa. Ba na asem awurade. Yes. Sabre obi koda anadwi. No antimi ansori a. Obi timi misa Nyankopon asem bi. Enti se de oti wa Abrabo mu sa de pa bi wa ade pa bi wa fa na asem awurade. Yes. Obade manti asemra. Amen. Wo mi adwene nu. Amen. Onfa nwosra ngu so. On deliver our spirit, on deliver our soul. Amen. When the pia sha sa o hawo nu. Ayonko. Yonko be na du ko wura sa te bia nu. Wa wura te bia bi mu. Ayonko gro na du ko wura mu. Na no wadom na no kwagye da. Tie kanto aso kitu bi to aso. O kanto aso a. O se de nani wada ko. Wo bubu abrimpong. O bubu abrimpong. No de fofresi anam. Enu ti wo hwe woni ye. Onyankopon se o tete nipa sister. Hwe woni ye. O hwe woni ye. O butu wanajo. No o tetew. O jira wo. One day. Kaw. O hwe ma se sa woni fo. We so be the phone team. Ebi say. Ebi say dey. O ma mani afri na chiri ko. One man ye free do bow na chi ko di boni achi. Na kwa ho bia. One nyini Nyankopon kwa ho bia. That's the reason why tia. O do ha na to so. Nenu wadomre. Nenu kwagye da. Papa, mama, trust the book comport wachi. Any fan wa babra na kopem. Kenu wan na ye na wura so dem aso fonti aso dem. Awayere. Catch is to them or to them hono. Kwa masa to them hono. Awayere. Ana mada ni control fin kokura. O man na yo momra. Ana so no many good dem but the Christian brother. Christian brother. Wura so dem man from them was the enwa. And the men good them why a drama you say pacha. Gunyankopon fie Gunyankopon mas. We see Abrabo boni e ho odan. Akatua. No 31 for them etima loto number Gunyankopon fie. Loto number. So for the dem on. And no loto number. From fee so buy. Oh man loto number. So on church members. Oba moti aso di mabie. They say when dey na mukure. Why show bank dey kura mo. Be motia. Oba dey fantasy. Amen. Otwedi ampa ya won yamabo. Tie Bible no. Job 31 verse number 4. Verse 4. Enyo no hu ma kwan mu. Onyankopon no na hu ye nyina ya kwan mu. O kan ma na mo ntutuo nyina. Na mo ntutuo wutu nyina wa check it. Bia o ko bia o kan yo. Yes. Abrabo ba ni we. Yo yo. Hina onami. Bia o ska wudi achi a. Yo boy wudi achi na nam. Na po bo. Madam fraud boys. To be fraud don't crop for. And no one be a fraud. Hello. Hey, sister, I just say. I'm pacho when you. Oh, refu sister. Aye. Who be any abrochiri? Auntie Annie. Hey, one who me not there. And I said, cousin, me no know. Hey, now, me not made we are the women. Mr. Brahma, Branson, men say, come on, made it. Hey, me na fifi of one grab it in grab me revimpo. Ya boy. Ya boy, oh dear.
na say okwe na wure fie for di na say there so many cheese community women na am approach ntino de mi refiga na ma ya ko be na wo oh me see me wana ho adwi be si bitim ma sani niema bi aba sa me yesa me nkasa me babat ani ma bi asi mi kwa mi ntime ma etime de na ma be ma o me de na ma be ma obi be frɛ oh ntidi de ono be ka di why ti bo ma di na chiro na ma na ma me why na ya wo dia me de na ma be ba no afro why ono me frɛ me on ofra no anya so na one tini sister ya why the UK no why ma ya why me niema bi aba ntino obefro no no wadi ho nkomo why Babadia, chi obi ama me why kan san kamia me ba ma ntimi ama tiska bia odi ba ma bia no odi agere san ma me why am say ubenya be bia be 5,000 pounds be why 5,000 pounds me kwa me da no be and force big count there odi okase we bia odi abomadia abranta na me na ma wo no na so ade nkakra nti odi ni nko ma me why okay papa ma ya bla o wa no bi afro ene ngo si anu so why lambe to Ghana otigana ya tuti bla o wadu oti sister wadu umma de bia me kasa asem se bibi betu obi sa no a na se ni ba ko so ni brefo oni mra dia onim ya bia oso akwaja to sai oso po obi abu ni ndi o ma free sa le we mu and o ma ba different way system ndi se sister blao dao mao atwa and o mu wie no ba ba bi and hello Mbachom so MTN for way so my send we be na about phone so and Mbacho omo ya say me phone me more money why MTN what's this skebia na one check phone skebia beto phone so me pacho skebia beto me phone oh bra me sorry me udere o me frɛ company me frɛ ma frɛ no ka chem say me frɛ na me no nkasa o me frɛ o do me frɛ why me skebia me ka me say network company phone be frɛ no be kasa ati we the one on be block o on block na on be block tinya botre no dey check we why me say wada why mati de mati to me frɛ wati mati o me frɛ o wa no obi afrɛ o pe we you say careful for am to free and to free krono ho nyansa die huhu di achi bible say die huhu di achi unan pe enada ho den entam nada on the nan pe nada ho ntam onyankopon hu anyina onyankopon hu say o peskantam apentam ne nyantam na den enam o pon wanyantam etiches o po bi awia no true network o bo bi nyansa krono Bible can say come to the book of Ecclesiastes forces. So come to wa. Come to pa. And some way ya we fan way ya we di emo. Adibe mo emo. And adibe ti wo be mo wache. And adibe bu banku ana dokono. Ahumi ewu masundwe ewu mu se we di dokono sini dokono fa eda wani mu awudi ahumi ewu mu no. Eyesi ensam mienu mama udi di. Obre any dagene den udi na wo twa enya papa sister and come do em fensam mienu nya da andi Bible say ye de sama ku na and some mampo and obenya di na yasundwe ahumi ewu mu afa esin sama mienu a obrani dagene hunu wom obrani dagene hunu wom obrani dagene hunu wom obade hu mobo e ma social media top pressure ma so we ababa okwo e no bi dan ni e no bi cast ni obi e top pressure ma ababa bra yam mo obebo bra yam mo wanya be kolibia obeko betu kofi akọ even Dubai akọ party obeko akọ toilet Wati ubeko akoma sabi ya den krama ma oni krama da social media top pressure mawo sister ne no wadom ne no nkwaje da oba de mie wadwurum oma wonti ase obi die ni fie sa obi fie wonim de ya wo onyankopon do eti wo ma ode won kwa na sie but wo pese wo ya mu obi ahu na wu ntam ene no wadom re ne no nkwaje da enemy too fo yonko god doors wo life too much when you read the book of Proverbs yes Proverbs 24 ma unya Proverbs chapter 18:24 verse number 24
The offendant for Pino. I said the offendant for Pino. Or say on one Cassandra. Or say on one day. Or Cassandra. Or be offendant for Pia day. Or say on Cassandra. Or be offendant for Pia day. Or say on Cassandra. Yeah, young great chama baby, young could be dinner piano. Oui. Young continent amount start to say it. O Kaka Trimwa, what some more, yeah. And now I will be a more common or be a little room. Now it's a more line. Oh, Bantabi, Cassania, Tremor Ayanwa. Yes. Hey, one way, Uber common, Obina, I didn't worry, Obina didn't worry. Wow, Obina do away. Wow, as Obina said that, catches on your steady, no in the picture. Uber common be, Nadina Urasa system, but I didn't go Rasa how num. None what domre, none quite yet, or body mere dream, no ma what dream, and now also to be at a will be about the Sano. No one in also, one as Jeremy didn't shed them run to young boys. Oh, but there were whom wait through a bus or be bro, a quarter gem. Future leaders, what you want about young Kusam and I do a program who can the book of Prophets, Jeremiah chapter 9, verse 4. Oh, about what be so diablo, body be a chisa. Oh, Monsham, we are blind to we young Kunumu. What broke on you be Netuo of one bar into Barclay told Jim. I hear you first with TV. But you, amen. Can you go? What's it? Muye, I don't cook some more. No, we are found to near Biara. No, and the Yasia will near you on more. It's Sierra, the Sialanco, or young Kubiara, or young Kubi Namudin, so crow. One year to show one for control. And then, Contompo, and no can't turn the Chalabasian query out the near Bomay. I mean, your business came from both a fraud will be a dobby room. Ma to some Kaku and Tachama. Opi, no, the chamber yam. And about the Kodibu Viachi, and your fanboy, every other was he. As I know about Bassa. Oh, only boy starts someone 90 penny for can't cosmet that. So just a swap brand when you know, the super member you said that, and when you were here, so see, I didn't then you didn't go bedroom quasi a woe. To be one quasi a woe, Tablabon, Poy, not at a show. I cheer so we. When we had a phone call womb, yes, I walk at you and so. When you walk at you, 1 year by a dinner, papa, Yenana. Eli. Yes. Nema. Also, we did hear about who can first some 2. Okay. First some 2. That's 12. First some 12. Into what you say. I can say. Eli marry a man who for Eli mano. Oh, but Danny, Madame, a who for no commission house. I want pot. What's your day? Eli ma. A who for ma who for. One never ready. Na ni yɛmfa ni ma me yo asɔre ma ɔmkɔ asɔre ɛneɛ nso abrabɔ bɔne nyinaa mbɔ bi sɔfo no gyaa church na mɔm ɔno bia bɔbrɛ bi ɔpɛ bɛgura dam hɔ nom no miniskirt ebi wɔ hɔ ɔba wahyɛ trousers kimpiri trousers na no toa pipi ho ebi wɔ hɔ ahopɔ ebi wɔ hɔ makeups ebi wɔ hɔ yano ayɛ penti ebi wɔ hɔ ani a yɛaworɔ yi bi di bi ahyɛ mu ebi wɔ hɔ Azamfa ye dem wo nyina eti dem ma hu so akọ disco ni say dem ma hu so read disco ni say optonyum oh we glorify your name we glorify na we ntade egu on mo a na we niam mo de glorify ya wanu a oh me see hallelujah amen omunya started disco dancer hula la la na almost started pay I want to disco yes. Because in Tadia the code disco no, I don't know what them on. Yes, over the sun. And you tell the pen. You had any disco. The beer you are a bit media, a better say, or go so for Nankas or them one and Casano. While we jeans, I had to tear him. I'm in the court national, a Jawaju. Chase a good come out, Lomin. No, yes, we cross that down into who before say, Jai. Why
Why na pam jelly? Why? So for na pam jelly. Best Abrabo mo di demo. We glorify. We get shedding any God glorify our name. We glorify. And don't we change from disco dancer? Who la la la. I don't need disco. And I don't know. I just show me na chase. Abrabo bunny and they do them. Oba dem bani senkan. Omi adwiri nu. Show see eli mano. Why you now who for? Eti ne asori ne bia da ne madan. Who for? Asori ne bia da ne dan. Who for? Church members bia da ne dan. Aso fo bia da ne dan. Who for? Woni ma wurade. Omo ni ma wurade. Na de no mo ye. Na asofo na dia wo yoma oman no. Na asofo papa na de omo ye ma oman no. So be the boy for dia. So be boy for dia. Wori no anam no a. No mo no anam no. Na asofo na abof osi na asofo no abofra aba. No eni baba aba. Edinam. Oba okita dinam. Anu ya dinam ati se dawa. Yeah. Anu ya tre. Na wodi abafo that the sign. Ni dia e piao. Oba no sere oji weni bi afunja enya Robin. Enya Robin. Oji nam na so mfa nam na. No odi edinam na wo that the same. Odi abọ that the sign ana ehina ana echia da de no. No agbo wo we apacho yi bi chop na me hade bi wa. Wa nu wa yi. No ma yi nam no me ko. Eso mu na no mutu omu yi tu da wa. Otu na abo se that the same si wona. Wo yi o. Anu wa yi no. Kai. Odi wo mu a no ma yi. Yi nam no. Nam yele ko ba fode anu o. Ti no wura asori dem no. Enyankopon fie ho ne ye bokro no. Ba de man ti ase am. Yon boys, finger boys ni. Sorry abanu yabi. Onfuso jama Nyankopon asam no. Unya sorry so wo ka bia na se no anu aye ye. Hwe! Oba de mpa ne se kan wo. Wo mi adwiri mu o. Moni mra wo so. Papa, mami. Na ne wadomre. Na ne nkwaje da. Enne kaka utrim. Na bisa se wa Abrabo na wo bo no ebe wie wo sai. Abrabo na wo bo no ede wo ko wura he. Wo se nkola we ye sa boni we yama. Wasi? Dia wo ya ne se. Sa mo dia de nam no eba asofo ni tan. Sara na wo ya Israel ma wo basilo nyina. Ensu wonya nshi srade no. Na asofo na bofra no abeka kire de ori bafo de ne se. Manam na won kochi ma asofo no. Wo bere nya asofo na asoma no. Na nkrofo di Nyankopon di wa sori dem. Enti amrate no boni su kase. Nkola ne boni ba ye kakra. Awurade enim. Enti sa na nipa no bu o se nipa no bu awurade aduane afode ne mitia. De nkrofo kase ti Nyankopon. Sister brother. Abrabo bi a wo bo no e ma nkrofo kase ti akreta no. Yes. Mame. He na obaba na nkrofo musuo bi amra. Ese bi ba ena. Eni eja no muso. Nkola na mo de o ma ba wiase no. Oba no opie free o check no. O check Oba no baby o free o check Oba no. Oba young girl we pie by 2 weeks ni. O my. What na sagram? Okofo musu abrewo. Mami so pie no ane ba. Se on si krom. On si krom the book of Leviticus. On si krom Leviticus 19. Leviticus 19 verses number 29. 19 verse 29. What's why? Yentu obo ade ase. What's it mean? What's it nwura ba ho? What's it sister mami Empiepia baba. Empiepia baba. Empiepia baba. Proverbs 29:17. Empiepia baba. Mani nkobo adwaman. Na sasi wei. Na musu anya sasi so ma. Na hu musu na medi wachi. Oba no. Na do baba ni mfidi ase everyone na. Una piepia no kwa sha wo. Enwe se no high professional. This why professional. Wajin sam. They say wajin sam. Wajin sam konkotwe plan first kan mbro. Esi wa hu. Adane kwakuo. First time kwati bi made ba. Esi o tie no wadi. Esi o jalai. Nyawa yase ya. Esi o nyawa yase de nyawa yase. Esi aba wona hu make up here. Hu make up here. Ohun tade first time kokoba no ba. Oba fe ma agi no de abro. Ma agi say o tie no wadi. Esi o start adri na baby. Yeye ndem yo. What plaka. Oba na te plaka. Waji nsamu. And the woman found who need that. Monsieur be obeying be our share. Oh, yes. Because on a chair, the Bible 2 for Proverbs 29, verse number 17. The Bible ma warn was a tretroba. Now, one more was a tretroba. Number one, now, one more cry any now, Bema crowd tretroba by ye, Uchetroba by ye about Brand Tibet PF Crum, but any call we are Babem and Casa. My dear, no way. That's what Casabana can have the animal.
Una Tommy Diana Sanya Toma Woody. Hey, we Santia we Ayro. Santia we Ayro. Ayo fit the Dremo. Hey. Jai Kwasia Casanaka on. Hey. Hey, Yahweh Yamabo. Santia we Ayro. Papa. Ma mediane way. With Diana Mazaye. Can't wait. Yeah, yeah, what you trying to for gently. Where be? Bra. Oba di mfani sanka. Amen. I'll be church when you say call. Yes. Mami ubanu ne ni call. What that is shit. And the borano. Na we ni ko to dwa ni. And ano. Oba di uye mobo. Amen. Oba itimi ba no kura niama the laptops. Ita mobile phones by 80. Oba wunche ni ga. Umbisa ni baby odi free. Some Umbisa ni baby odi free. So nye dwuma bia. Wa unim say woman na dwuma bia so nya kwa so nwie school yi. Okita laptops e boso ba miensa no dia ba. Oba na bag bo na chi. Bibi oba na bag ma me. Da ben na ba kwa kotu bag ma re. Na para kiti a when you 7 years 8 years na na ma me atam no da ko gina we one ko ba bi so okoye koboniti rasta koboniti rasta koboniti rasta rewo tama kola ko we kantaman ko gina ntade ba yemani night ntases nko ntade nko ba shawi ne ene just bibi kradi atade bia be fe ne condom wo shana just say adro condom atade aba no atade ni din kradi just say yenche condom because yeah condom now yes atade bi di condom condom dressing what I don't just say a draw ubi bia so hana pimpia be pimpia bobo so na you shape na two people say banche bia shape bottom na one modi na a draw when my police or what anaconda head obadi even say amen a draw no never ponse ben say musio okay the book of 2 Timothy okay 1 Timothy chapter 2 verse 9. 1 Timothy 2 verse 9. Bible call. What is silence na man shata dey say. Me na me cho Bible no. Was who your ba shata dey dey. Shata dey say. Ese ni what dey cho Bible no. Me nye printing press. Was who your ba shata dey say. Na dey. Oni what dey. Feria dey shata dey wa sha wa. Ani atimi teki ka ho. Wa unsa adwumtie ni wonti adwumboni wo trim nti won se wata dey ni nyata dey. Eso ba sha. What draw wom. Ayi u shape. What draw? What draw wedded wife. Who ko shata dey wa dey. When you kunu dada. Biom na open biom. When biom na open no. Da wo do ho deja. Me na fui apepe ho. That why oso wa shega. Eja we do boboka o. Why you check him na do you chain? Waboka. Ya give bo was up boni we mu a. Adwese che ni obiom o. Eye pencils down. Pack your book forward. When you stop work, maybe I'll stop you and Wabrabon Kuntana Kobu. Tadwese che ni obiom. Ti baby I wona mo no. But stop work. Maybe you jana. Who should do yen? Who be try work? What fairly? And then what do then nkwaje da. Obadi very senka. Won nya dwiri sister. The way na mo bra. Moni mra ho so. Abokro na cherodo. So bra ye. Yep. Dia bai. Even na dia Abrabo ne ko. Ti Bible ne. What say ma shata dia say? Mun shata dia say. E fe ni wade kika ho. Uyo ba mo ni nya de enwu ade. Ni adwumitie. Fa adwumitie. Fa adwumitie. For dress well. Matade nya kama. Na bia wa wadri na mesiwa nyina gintadefo aboso. Asemo papa. So ba ma mi ambrewa. Na wo ko. Na wo ko. Edi enko. Na dia Abrabo ne ko. Ba bia wadri ya wo kokoda yi. Ukokoda. Yaka koda wo dia se. Enum kwa wie ya. Okay. Na bo se na slow down. Let's slow down. Let's Abrabo pa mi kokoda. E chobu. Nyum ne kwa wie yi. Abrabo nyum ne fiti ase krapo ya hunu sei. Enyum ne kwa wie yi. Ti ene maba wan di be sie ni. Wo be sie ni wo de ba mu. Wo be sie ni wo de ba mu. Obadi amfani sanka. Papa. Ade ba na wo gina asase so a. 65 years man. Ya ba wa akofa no.
adwamenti opeto kayomo adwamenti opeto kayomo papa de ya bi an na no fifim so ka ne nyina o opanyi mane no ono tirisha na ayomo jeno adi oya dey so ani tete we ebeyi ama to endi a study di papa where do amana de do where do just so benyini esu ko to dwemu chese wanyini ko to dwema start gogo edi adanse so ya kokra when cuz we 65 years now young girl ya ko for do achi for baby ayama sure baby we do aye for baby you feel upon baby no wo abe friend body yeah be friend body toy baby we do achi baby afa now who abe for body say baby we do aye for baby you know just akokra like you Ajamentu nya woto. I'm a young girl from baby, not so fun honey. Ala tasamana. Oba de vanessa. Amen. O mi adwiri ni. No mo ni so ntew. Amen. Bible say check if you ye. Okay. Hwewun pola no so. What to masawiram. Bible ka say me chawo a. Time Proverbs 22 no. Verses Proverbs 22 verse 6 no. It about the Proverbs chapter 22:15. Okay. Again can say. What's it? Koso na otra bofra kwa on faso. Bible say tra kwala kwa on faso. Yes, na onyini a. Na kwala ni nyini a. Wo mfiri wo da. Tete wo ba maame. Tete wo ba. Wo ba woni ba bia wo ba boy da. Woni ba bia wo ba girl da. Wa pie atu kwan no akwa ba. Do nya ya say wo be tu kwan oba ye. Wasa akwa kwaji ni hoska. Ebe no nse ntu kwan bio. Wonso maami ahwe me obi ba ene wo ba na aba fie o oba tambe no eso fe rabra fi gro benzo invitation na mai awona mote ai o maami e fa ni sai ena ba o sa ya ubei o maami ni mu bi dabi kan ko fie no afro ba he Allah swai o jawa sam toko obi ba na ko fela be vianu we madam for me go school madam for ni ko school di be bi o vianu kan ko bi gu wan ma so pamu no oh hallelujah ayira no do ga be vianu ma me bisa ma sin ni ana patam boni oba we be wu nkwase wo be sudu sababo ye be susu ante because Abrabo boni akatua no ne aka oba no a ele no me bebrew what's it aboframpo what in ni and to ban starting life bia o study no was akola yi stam ne me bi o yere chese o koti bia foforo bi mu na me to study ba on de woni ma no wache no ahemache na akọ wa ba wia na wasa be no na akọ do hwe bia nkola no nam on study o ma papa study uma ai machi okọ no aba na jo ana machi okọ no aba weekends no so onko asore o so anu na mayi ase engagement party yan konko di bangu ha na ne nam omutuo special na ne nam tu nhwa ba bia wo ba ne nam tu ba tickets ba ku say wom no bad tina Abrabo boni adedi wo ba bi fie bebre mu ene say baby I want to say wutu na current down baby a e so ko check area no exactly ko so check unkola wo de omo ko no area bi ho no wo do ba ko no mu a we ye tete ba ho area bi wo ye tete ba eh ho network na no ho network na no dini area ne beti ba ma so we are very careful ha da ne bu afukra men rent down ha da yo area bi ho no mu a na nyo bia we are very careful I want you me ye fa nkwala nkwa area o wan twe ni area beti ba ma yes anyi se awo fo mu steady nye sa oba be to Abrabo boni mu amo ko nye so katua na bia na rent dan bia na ko hide dan Missy baby one my and the table ho. I want Ankasano or no Ankasano a automatic. I want the timber. Urawa was welcome. Hey, no
no ba jiu be fu nsa ba tete obama no oba de mfa nsa nka Amen. the bible say twa we ye aboframpo what in the it is steady uba ube hu ne ye no said na do your say na do ye ba ye ube hu se be ye abe hu se be boni so abe hu uba ni buade abe hu o mu ade abe hu hina mo ne na mu abrabo boni hu wa ketia ate for body is 7:2 for 9 it will count the book of Proverbs 29 okay verse 15 yanko 29:15 we are Proverbs chapter 23 verse 13 Proverbs 29:15 what's the abani ni mka what's the abama mi abani ni mka papa abani ni mka papa abani ni mka men kasa onu ba no mu yeshe maybe one kasa international fight manya open fight na besi ko bukom na bukom fo anhwo tetetia na ba yem friend international fight ma na besi nko bedi la hoya mo body mfanti asema na utimi chi uba chiche ni bro da bi bible say abani ni mka ya obuebi won mu akwara ye ba udi nkwasi ade a wo twe ni begina ho ahu one nsam wo twa ni jihatre sis what is the next time ube free 3 no akose sis before ya dia no hu say sis dan anim before starting abani ni kama dan nyansa and school kra ya Abrabo mu ja Abrabo so subject so amatesa no what is any bebre papa mo kuma entetie na de mani pesuo nyankopon no hey pesi ekosku ni ebike empa ni yefro ni akoto sanyema bi edi aba kuntai basa omunya se bunya ge kra mo de be rescue oba de amfane senka amen ye mo aba eno oba tabi wo kra ne ba kra wa tia no kra no otimba aboso no betutu oba no aso oba parade obi oba no when friend teacher course wa when friend say o minya botra san media ya mo me ba o media ya mo me ba o di ba me ba bianka eh o me ya wo no jay wasam me say school no hey mami over say school no watch out the other that's why manim when TV no try plan ya mo oba de fan sanka amen watch out the other won't be show benti na do ba ko school tu be sama ba ba je won sam ti obi sam yes no o ma mi ti ba school be show wo school yes o ma mi ankasa within somebody be na o se mi am be school ma be show oba ba gi ken na first pa one go school cry it means small school it means small students but you watch your boy na say you una say you school for na do ko you go straight school for na master office na what do I can see jaw free grant yo who say do on headmaster twa o be twa ma first you can say you for boys semra Papa Zimra, look, we be so ha. We so night. Get you na since support roaching. Hey, about you, Mobo. Amen. You could go to be said, you didn't quite, I don't know. I should the cabin for boss goes to say, and your dear Mrs. Hours, no be funny who yet you were funny who Mom is obey Yaba, and I teach her to meet about Bobby to be some foot to a day. A woman, I didn't Abundade nyina hyehyɛ no ne futuo fi atade no mu yɛ dɛn ɛba ɔba deɛ mfa ntia sɛ wɔmi adwene no maame tete wɔba yie baabo ma awɔ no ɔsɛ abane nim ka ɛma nyansa na abɔfra wato mu sraha no na abɔfra yɛato ndɛn sraha yɛnhwehwɛ no kyiri kwan ne maame ni what about onim baabi onim atade a wɔhyɛ onim aduane a wɔdi onim baabi a wɔda nyankɔla bi gugu wokɔ sakra nkɔla bi dida baabi rough aso mu nyawofo so bi na wowom ti sa nkɔla wei bɛ sɔre aba ntetie be no mo de ba ɔmo kɔlo bi na ɛkɔ kyɛma kyerɛ bɔne ɛno astate bi ma state sua tremɔ ti nani atenkakra na de no afra amrɔbi mu ɔnti amfa no amfra amrɔbi mu ana fe wakɔ akɔgye sakawa ti young boy agye sakawa nti otu ni kaa no ɔtimu no boy sɛ gum nyinaa
obia pampa rasta ya wele hanyina tuagu ye je bi twara pampam wo hye wo ma beka se do ache wo oba de fantasy amra wo mi adwene no na ni wadomre abrabo be na wo bo no Diayo 29:17 Bible say men kan cho se papa tre ba ma me tre ba na wa ma wa home na oba na wo tre ba yo ma dan ahome aba oba wie school ni kama wa die ba mo dia benya papa bi adan aye na wa ma wo kra ni kan fo to na oba ne manu enya wo fe maami utu na oba yi manu enya wo fe no manu wa chese enya se wa bokro no ne mo obo brabo papa yes Amen. Amen. Onyago Paul 2 chapter 23 verse 15. 22 verse 15. 23:15. Waso? Nto body asem. Wase me ba. So akoma hunu nyansa. Abrante, nyango pass men kan chose ne wakoma hunu nyansa. Makoma beto me yam. Onyago pass na akoma beto ne yam. Na me ara nso. No no atwadi ampa ya wenso. Mani beje. Nani beje. Awa Abrabo konkron wo bontu tie me na the book of Psalms 1 verse 1. Psalm 1 verse 1. Tie Bible. Onya. Psalm 1 verse 1 verse number 1 Inshano onipa onante abonefo no agire mu no nyina ne bonefo kwan so no ko jani boye fo kwan so na fawdi fortna bia na afodi fortna bia nemom no ewrade mra so nani nipa ko na ewrade mra ye den eso nani odwene mra ne ho ewiane na yo ewrade twedi mpon ya wa ho mra ho awiane na dwo bia wo tete ne nya bia mo bobra mo nya gato emwao afaku boboni emfafa so bia mra wa dia abrababoni ne bebrawo wa trese wunkunta wo se bia wo ni ye ni fi no efri bia efri gangi bim ye ba bo no ewade mra fo nani onyankopom mra so wani obeye ti se dua etima subonte Proverbs chapter 13:20 oso be se dua na adan esie subonte ho wo be so aba woni brem na han mpo na wa aba mpo da de obeye bia no ebe wie wo bla wan ko transfer di for trabia sister ina so da oko e bia wo bla no infa ebe bo wo na nyom na sisa ogange no sisa ogange no na prayer club team bi cha bebre edu bebre o sisa di team na coach so coach team a edu bia no sisa information no to sisa wa bla bo kakra nyankopon so peje na ni hwawo na wo style wo so no nyame enya ne ho adi eso nhyran wo mesuma duro dodo what the body mesuma duro dodo read the Bible yam call the book of Proverbs 13:20 no Bible kasa was it any for them Psalm 26:4-5 was any for them any onyansafo nya dan gang be na adam yi nkofo na nyom na wo nyansa sister papa Bible say any nyansafo mo na wo nyansa yes eni nyansafo bo nu nyansafo so na do ni nkwasiafo bo bra no ohuna mane bana mchogu babu no debi do ni nkwasiafo bo no ohuna dan ohuna mane me ko commercial break aba abofrawi die wo yeninti medene kwa akoma apostle okun agiman no ayende omo nasunu onfa ni wura nyamesum mu nesa heaven pa de okobia na chesa so abofo agibrai akane no na yenimu wono na washisheda so ene de wasisa na fadie ahun sama shekotu the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot to share no be emphasis and na no nine. Kuma you I give you from the night. Mama money now. Ona when we nyamia kwenwa. Mama money now. Anu kwasemo asumna doso isoya doso die Yesu wanyamede womo na musambi womo na yabede yabomo sonsoyo aji trust kwa awesome never tinya ma yati nyamia sipa mama malina
share crone chiwati. Just on seven up with some of and swelle. My janka bring it go big when you not share. In the year what is he cancer now? To be corner cause I what were we? Ebrena so didini eyedi so nya opupo ni chosem sia yedi be nyame adwuma no obisia sorry bia ya sorry pati oka wabua enya sorry bia na ya sorry o didini na yese osofu achi ebreni munusu afrena safu menina to dia tu wenim se wa we are in bla bedia kwa chene juma be boye nyami me muna mane afe bia kwa nche muna dosu enye na dase mini atrose muni kontom ponkwa na mi manye diempo asori bia ya asori anka anko konfora so dem kwa jimi su menfri osofu obi ho ekowie chenye gracia Santi Enterprise, what the Benjamin Santi, or something to Sunday Radiacano. Udia ni pretunyu mancheni pasunti. Sonya me frewa na se wankasa frewa wasofwa. Ai unyu manwa na bachire. She na se unyu manfenya miya kwanswa. Echese saka wasofu woni mpuwa na bepua da sameni na kwa. Ai she tonton poni krono na beponi pamba. Echlese ogwa sofu jumana ni mwasi. Wama jumana nyani mwenyam. Wama nyami meni maguwasi wabuni sameni. Mozaka wasofwa ya ubedieni ya ubeshenti. Eni yasieni mwenyam. Uyafuti na wintimikano krene. Wacha safu meni nase. Nyamisungi enwani akume. Intadia wabebia wanshe. Tinyamia sode mupata di hununye. She wanyamia sode mupata tanye nye. Asa konfudem she. Uyo konfua iwenim. Uye nyamini pansua iwenim. Unyumane bedi uwa dansye. Minyano mikoko bose minye. Kroma ye ejiji fonina. Mama manina. Ona wewe nyamia kwanwa. Mama manina. Ewom roba. Asomna do dia. Asomna do Nansu. Wanyamede omuna musambe omu. Anugwazamo. Asomna do soya do dia. Ensu wanyamede omuna musambe omu. Na yabede. Ya omu somsoyo. Aji. Adofu mutim yasubam. Osenke yo kwatma na mikasai. Keno dia mo pamwa nyazanya nifie. Eye kes. Ai minkase na mini anu metiasio. Minkase kwa nwani beyadi. Onyankopon die wonsi na twitwi. Frize duoni pebuonu. Eye die no anu betwa. Nyankopon asem die sisado. Kedia poyo asem die timoda. Di babe sinle ya. She obun samani ya bere. Pasuma na chidi fo bebre. Obun samani ya biro. Pasuma na suma fo bebre. Ene wasisa na fadie. Nedio jaso dem. Nato cheche no di meji before. Intimacy. Mama manina. Musia chosem na chosem na nyedi be mumun sun ya.
Mati, Visa Wakase, a train Nimono, Bafana da Bebre, hey, when I'm young to Mamu, as you are winning, I better cook, Mamma Nina, one a monk, what do you want to cheat? What the Muko say more? I tried to for church, I do so many anyway. Timusia Jossam da Ayamia Samoa, my friend, one, a media mamon, Futu Samoa, media mamui, media mi penny kidibia. Bible say, and never say, a giddy for you now. Oh, no, when we ran Yamia Quainwa. Anu kwese mo soya do so die ensu aje no se me betinia mayati na miya sipa Now she shared the song in Kutoi, and the dear was a sour for dear. Where we mean, I won't wash a coat to Abofrewi, dear Woyanti, Medene Quakoma Apostle Okun Ajiman. No, I am there. Oman na sunu onfani wura nyame sumu nessa heaven party okobia na chesa so abofo agebrai. Obe wasaw. Akane no na yenimu ano. Na washishe da so. Ene dia wasisa na fadie. Ahun sama shekotu. Ayewo, the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Tifan will be emphasis. And I know 9. I give you for now. Oh, no, when we ran Yamia Quainwa. Abofrewi, dear Woyanti, Medene Quakoma Apostle Okun Ajiman. No, I am there. Oman na sunu onfani wura nyame sumu nessa heaven party okobia na chesa so abofo agebrai. Obe wasaw. Hallelujah, hallelujah. Amen. Odo for sabre sen cheche na ba wonchen. Afa di o. Abrabo boni, akatua. Correct. Obi hwe me sabre, otimu se na bra boboni a oboye no. I want to tell you office sabre. Son by adwina na me kamfo na gina ni mezi ama wo. Amen. Me kamfo oba dia o twedi ampo yawe. Yes. So mra won sra ba mu. Amen. Mama ya wo moa. Amen. Ni munu friasie nu ho. Na jom fum so tum accept your mistakes. Yes. Bible says you when you read the book of Psalm 26 verse number 4. The Bible. And nipa huhu ntina. Bible said number 1. Twawi abrante eni nipa huhu nyedan. Entina. Unse krusi ya onyomo nam am fast. Nyomo ntina. Enyomo ntina. Ene nyaatwomfo emahye. Nyaatwomfo. Ugo group bi no to say nyaatwomfo ye piem pa. Na atwomfo free group no.
ɛne nipa bɔne mmodwabɔ And ɛne ni bɔneyɛ fɔ nso ntena because one year near later omekɔ abɛka yes ɔbɛdeɛ yɛ wɔ ma wɔne wɔma wɔnyɛ ɔmo ntena o tom ɛso sɛ me nyɛ ɔmo a de bɛbɛ kɔsi atafre yes ɛne wo ne me sɛ obi tie me nɛ obi tie me sabre wo so because mu ne sɛ ayɔnko gro na wie ni sɛ mo akoni adu ade bi ato no ne no sɛ nyɛ obi wɔna no kɔto na sɛm kɔtie bi kɔto na kɔdi na gyina mu a kɔnyɛ bi ogyina no bakakatim yonko timi say obi yonko so timi you obi yenti the Bible say any obi unam group bi mu a as check on unkunta no hwe yi say do ko efa oba de mfa ngosira megu life oma won ne to okase mo Proverbs chapter 31 Proverbs 11:31 the Bible Proverbs 11:31 what's mean say share otu otri ni ka Proverbs 22:24-25 what's Bible say mean ka just say what you otri ni ka wasase we so nkanto obi o me ko bi di boni a me o se nkania me tie me di nkwasase mo so fo tie me ye obetua o ka na me ka che o emfa so bo se munyakopon suro so fo and why man na wo ye no wasi otua otri ni ka wasase we so kanto mo de boni fo ni oboni ani da Abrabo bi a wo bobia obetua o ka be careful so we ye ne no adomre the Proverbs 22 cast match now Proverbs 22 verse number 24 abonkasa ene obufafo emfa yonko ma won who you know about Proverbs 12:26 o say ene obufafo anyedan emfa yonko ene obi opebufo emfa yonko ene oberema ni brefo mo ene oberema obi a ne brade ene ne mo na when sua na kwan ene sa be sua na kwan ebeye fidia ma okra be say waye bidia me ye ni bi o se fe wasati sua waye na wakokam na ye fidia ma yes obadi hu mobo amen omanti asiamra Abrabo boni sister people no sua opo no black is beautiful a pastor te pon when him call what you you know the yasne ko you know the yasne ko obadi mi adwiri ni omanti asiamra tie Bible no 26 Proverbs was what three Proverbs chapter 12:26 Osi wotri nini ochire ni yonko kwan wan oni ni papa pipi nam no ebotenya braba obeche kwampa no afa so ebe into business papa mu a obi na oni nam no so a good yonko a obe lead am so Abrabo papa ani nkofo bi ni nam san nkofo oni omo nam nyina yizi yi abonifo kwan de ema wo fom aba ebe mu hu fom da bia woni nam nkofo e wudi omachi nyina yi omo ma wo fom ezo still when you ma so buru ya wo buru nyina yonko kwadwa yenko buru yenko nom yenko fa and preach about life mu nya yonko sama na ma fa yirachi kopiepia ga bi ma wo abai wa wuku wa broche wo Ghana an wo twempra wo so ti abroche na so kifa so mu nya mu bom futuro oba dia ba ne senka mo obi adwiri ni mu en Abrabo be na wo bon e te be wie wo san amesi Abrabo boni wa katua wo e ti dwene wo pa akire na bibi nsi kwa ene ne wadom ne ene ne nkwaje da Proverbs 19 verse 20 kwaso was it tiafutuo ojo ya brand ya nyakopɔ se menka jose ya dan tiafutuo na ji atene na wahunu dan nyansa hwɛ baabi abai wa ne sketch da o akiri nanim na be hunu nyansa no so mfaso a young entire fu abade se se me dwuma menti ase bitri shata de say I am aware che so no ani da no so wo bla Bible so aka che say boni e bo pa yo so de won fa nche kino dia be boni ko mo di Ghana kwan kwa be kumo ji di Ghana so gwa wo yes body mi adwene nim amen the book of Proverbs 7:7 okay wo de tie Proverbs 7 verse 7 ye to body asem ana dia pem 12 okay I can kind say what's mean ka say what's it na me share atiti kwan mu o onyankopɔ sɛ ɛtɔ da bi a ɛbɔ no nson ɛkɔbɔ no dudu baako ko dudu nu ɔtɔ na hwɛ wiase akai abroje ntete kwa Ghana ntete kwa Africa ntete kwa no master chase town ngwasi ade we ashata de we nu ashe we nu ayi we just ɔhwɛ di no of Michael di group we ye ne bo wom atole bi na ko poti hwe prayer camp bi sa mo bomb pay ready ado pay ye ba wanim we di house in tiktok we obi share wig wa nanim say wa kwa ntoma
petina no gon ne boyre enye ne dia warrant ne timi warrant jeje nkonu bi so gina so wo bompa nyakopo wedi so na we mi wo me dia na se wan dia ohun bi mi so we nipa ohun bi mi so me toys na jeje nanim gosi nyeme artificial just nyeme wo mo ho no enye nyeme Christo ni yourself do it in the name of creator on person kwasa asem no the Bible wasi mi hwanti ti kwa no wasi otu na ni hwa wi aso huje ba de enye na dedi mo bi hu so bi atete kwa wasi mo friend bi ye ntete kwa de na Bible ne ka mi hu mo fa no mranti wasi mo friend mranti wa bia ebi mo nya dan ebi mo nya dan ebi mo nya dan ebi mo nya dan the Bible wasi wa prayer montri aben enso be sio mo ba bi o kasa yizo na wi ase no mo kukra bo mo bu na mu nsamra ni kasa yize no mo nam wasi ni fari fie kwan oh no we fa but wo ba hwerema bra bia resa no adiasa no adwumre anaju konkon esum ngwasa sam ho na be hia ma we no mo ba ma wa ne ba na o hia ma we bia nyamanfo tam o be hia no mo fede be ntoma nyamanfo da ntoma nyamanfo ta de bi ni awa na kuma asene na kuma eden it is get mo open den front open den back open den side open den side to nam ne se na yefrim na yefrim wa barasta ne ni ba kwan eden sasa bonsam sasa kebabo na kuma eden na kuma sene wajija na so na wasoro ni nine trani fie se be trani fie ni nine se be trani fie attention giden ha kanu ngwa giden wa jase onu de ba bia wa buko wa free tama ene bese kwa she kaswa ye kwa free kaswa no man no so she so adro fi so adro wa woso no kwa simfosu fi asimfosu wa woso no nam kumase fi kumase no wa woso no wura tachiman wura tachiman no wa woso no kwa friends aí kintampo o timi kwa no ne na border so no na ne border ge na border so ni nine trani fie sesi wa mra no so ha me na mcho Bible no Debbie wo da wa check it sister wo da wa check it sister bo no bro no we so no se so bo no so ha so se no kwa na da bro no so we gabi so adamai wo plans nkwa tenchie nyina so aso abranti wa no o tenchie nyina je se nipa je se abai wo tie wo sikro bu nyina ye mementi to can the book of Ezekiel chapter 14 Bible nkasa Ezekiel chapter 14 verse 16 oh Bible nkasa nyango what's me nkasa kan say what's it say merima ba say woso a Dabi Ezekiel 16:14 nyango 15 you kran nyango verse 15 no into body asem kwaso na so ni hu to ahun afaso and na ba what ne want to na hu afaso gwadjamagu ni enu obu adwaman ni din ufi wo hwe wadwamabo no go biara wa just be na bia just wa misa ono tiri shabla de sai blah blah magi ojai magi we hear you what on me chana hu ye kra o me hu ya me chana hu live kra me hu ya aso ye media me hu ya ene ya kire media o ya ne dia ehia o ya me hu ya magi o ye kofi wa dia yira o ye kofi e wa che ma fe o ko pe dia o fi o e dia ben e dia yogurt ma shemu ni yogurt na da no shemu yogurt na da e dia yin ana me crown sa ma me nwene me ho pra ye ko to pizza ni e fe na wo kasa ko cheesy na ko to pizza ni pizza girl o pizza girl wow ma di hu mo amen e bi wa do no pizza ye good o but the slow bebre enu na omo be me bi di fawo enu a ogun wani mu ase ne boy ya hia ne boy ya hia wadani nomi ge wo do want to ahun afaso o want to ma abante kwekrema Ibrahim George enu ato indomi abrame ha ogun wani mu ase sister indomi adai oh indomi indomi baby Bible was one to ahun afaso wo gbadwamagu ni so ana wo gbadwamagu di wo hwe wadwamagu biara wo twam so kase wo di so bi anse wo pe kanashi wasel nwa wasel teshi wasel tema wasel oh come to 3 come to 7 come to 4 elan wasel ashiamai wasel pram wasel wa masu straight
Mamobi. Waseho. Choko. Waseho. Oh. Kolebu. Waseho. Owura hospital. Waseho. Ketia. Waseho. Waseho. Pangrono. Waseho. Tafo. Waseho. Bramai. Waseho. Yee. Macro. Waseho. Meka macro makai. Macro baby akwa sori no. Yeah. Akromfa kotutu ye fa nyina. Asemo. Omu ye so man ko free o. Dabi o. Won say twa to le chasesi o. Amu ye we ya. Abrabo boni so akete o. Koni esi mekra so dem. Tutu fan. For hundi o. Tutu fan. Ade ko. O ye be sa bre. Wo bi beton fan bia ma obi a no. Bisan baby odufre. Yes. Obi so ono ni wi aso ba onto ade mono da. De bia krono de nkwa no oto. Kono de nkwa no oto. Oba de hu ye mabo. Eye metwa sem no so. Etwa sem no so. Wa kemi no. Account no. Na ka de kwaye de. Anya na obenya. Wodi mfedo do abedi atra Facebook. Onimo. Me start to say me preaching na go for TV twa me video. Yeah. Until time Facebook ni YouTube buy no. And I download do me preachings. Exactly. They require the female live programs. Yeah. TV wo preaching be cry nyini chen. Kra. Ati. Tia mu hwam you can first Corinthians 15:33. Okay. 15:33. Corinthians. 1 Corinthians 15:33. Into abodi asem. Asem nka say. Asem ni ka say. Osi. Na osi mu ma wo na adam. Hwe no bi anada. Na nkomo boni ese obra pa di bu obekọ kodi nipa bi achi obi bo pam watu sa na mon ba later no ebe wiwi na se nipa ko no apebe bi afa monti mu ani o eto ya branch a ababa wa te wani enye pa bo bia no bi bo wa obedi akire yesike bia so ni edi tie ba bo nya boni o hwe na maba o man ni boni o man ti blem no maba o blem o ebi se bi wonnim nyankopɔ bi mu ni nyankopɔ nim dia na me kan ye na sadie yi a do hake yen ese ko de sapo no begu so no me ka sadie o di shamani wo ma gum wani wa se papa aba aferi and we no bia be ka so ko ma me na ma ko sapo no begu we so aba obi be jiwadi but nyini pe nyina na be we o be jiwadie I'm telling you obadi ya we hu ye mabo amen no nshira ye amen no ma ye fa hodie amen sabe betimi afre me atwetwem komo for apostles here friend is here 055-955-2686 055-955-2686 Facebook ni Apostle Okwajiman, YouTube ni Apostle Okwajiman, Twitter ni Apostles House, Instagram no Apostle Okwajiman 7 Shanzuyi Apostle Okwajiman 7 Instagram account no about the show phrases here na me apostle and you chin komo asampa no aba wo nchen emu odu ye emu odu Hebrews chapter 13 verse 5. Okay. Hebrews 13:5. Hebrews 13. Verse 5. Verse 5. Into about the asam. Okay, guys say. What's mean say? What's mumma sikanibre ma brabo. We are branch maskanibre ma wabrabo. Mumma sikanibre ma brabo. Maskanibre ma wabrabo. Bring them one so. Pene. E ma wo ye no. Pre duma pa bi na yo. Yeah. Like a kreba won nsam no. Yeah. Anu nso mo bo. Anu atwedi apo behwe so de hirawo. Yes. Empre wo ho. Apentem. Eni anyantem ne nam. Esamu edi anyantem akire no. Asusu. Eni e. Papa. Tinne no adomre. Amen. Ne no nkwaje. Amen. Oba de ya we hu mobo. Amen. No mi adwene nim. Amen. Tabu betimi afre me, ya twetwe nkomo. Frɛ. Sempa no, me di ba wie ye. Oba de ya we mfa ne gosira ngusu. Amen. No mi adwene nim. Amen. Na tena samu ase. E wutu na mo a watu na mo mpa. Hello, pa chudi ba bia kasa free. Hello. E pa chwa anu alo o TV set ne kakra wa dawroma. Hello. Yes, pa chudi ba bia kasa free. Papa mi kasa free kaswa. Pa chwa bi tie wa dawroma. Pacho mi nwanwa so papa e bitu na mo ntisi o mi nwanwa mi bi nwa me ndia papa e wo mi 1971 me kasho nyankopɔ no nyama sai ni hu bi o kana mi asama mi tiwa na mi suda papa e kese wo die sebi ka frache ni hu si ya na mi hu ya mi ya me hu papa
Yemi one say, Papa will treat Papa will still ridiculous is saying to me, dear from a day, from Ankasa to me, Tianity. Papa, me could you be here? This years I did dear Papa say no. Papa say no. Papa, I said, Papa, me only 90. Me to make a paper bit and I beg on here about Conani, Green City. No one there so cry and the family to your coffee. Say, Papa, you see, my free boy. Papa, she say, me casa, me nan, tia, me chase me big tia, Papa. A young mama, now, and one walk cafe, you two son of your friend is there and find one in a day, and Janet. Papa, what can we move to Papa? That's your body, shall be. No, you have my sword, dear mamma. Hello, but you didn't make us free. Oh, good. Oh. Hello, but you didn't make us free. And be any preaching, who did prono the go and I would true near my hello, but you didn't make us free. Because I'm free, come out the chrono. Me share chrono for you now. What sorry, you kill preaching for Medawasi. What is I go to Sabone. I have a dear Maya for Amen. Tamasi. The Bia, so I go for Kauna Mamai. Amen. But it should have been no yours, mammy. Hello, but you didn't be a casa free. Into Kay Wadaruma. Hello, but you been Kay. Annual lower TV set no. What dear for phone so? Wadaruma. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. But you'll be smiling me from Takrady. It's your Takrady phone now. Yeah, if I told study, I mean, so which sounds to mommy. Let me show. I'm quite this amount of the brain, but in the mission, in fact, on my sister, and near my dear said the name of her. It also near Sassy. In fact, Papa, let me show. Even a day cry, say, Banco beer. Always be a president you preaching every day. Papa, in fact, let me show. But let me show, say, me fair, let me know what's up in the say, Kameba, Mebao, Focusing a member, Sama now for church, Nambias and Cassan, Saturday and Cabe to my show of Cassan a day, I send me to one. There be a tackles of one now in the Dean Common. A minute me walk cry, tackles of one and Dino. Sana man have a tackles of one, Dino, or no work as meeting. Dino, baby, your bachelor on my share. Why? Yeah, Shama branch or. Hello? Hello, Apostle. Yes, sir, but you didn't make a free. Macho, make a free come out at 2 schools as a very small. Meet you at Aroma. But you will feel the casual, number as mentioned. A casual pa, but what's not can do you are the mean the band guy. Am I see Madame Petro too? We can see pretty family and near Bonnie within guy. Very good. No, I Rasta. Rasta number 10 because I am Boniana. You got no station with money. Yana said that. You Rasta no. Why Rasta na ma dane. Rasta ye no ho. Akon the Bible ne ka se ni Bible man ya trofo. But when they Pietro kunkum nyina no ye Rastas nyina no. E from anwutuafo. Onyankopon na de mountain on sesa wo so pese wo ye so ye Rasta. It the rules and regulations. And read the book of Numbers. Number 6. Verse number 1. Verse 1. Ahotia for umra. You are the kasache Moses say. Kasache life for na kapso mo say. Oberema na so obabe ko se ahotia for mu. Tinu be wuru ahotia for mu. Enye sanipa no. Sanipa no. Ontua ne humbo besa. Utua humbo besa. Eni se biara. Wonum ade bi ade ye nsa asana kura wonum no akonum ye friends sobolo. Na huncha na nyina mu no. Wasi ahotua na nyina mu. Wan biara enkaniti. Ti wonti uma giwan ka uti. Na uti ayo uma giwan ka uti no. Bia wuncha uti ya kodu bia ne saa na jeni pedua no so. Okay. Ndi ubeja hwena no. Eja bodwe. Okay. Tuja do asa ja motuom se. So nya ba ya bodwe sai so tran sai motuom se. Motuom se. Uye motuom se bia mi free bia se wonya uja no. Ntu be se yetuom se. Why ya se. Ti babo.
na hutu na nyina mu onko efunu ho o manyi wan kan wo na won san ko funu na eje funu o papa wu a won ko ni na funu o ma mi wu a won ko ni abere ma funu ni abere ma wu a won ko ni abere funu uni o tese onko efunu na won tra busuom na se wa yie busuo yie ba na sa wo so nkwa ye bu ni pa ben na sempo obi ko wo mpo firi mo no ho danu wo dem da bi wo dem na so obi be wura dem ho na so nipa ni be wutu dem ho no a amunum wara no egu ne hu fi ontwitwa ne sa da na twitwa rasta gu wo rasta wo so we emra bata ho no hello bachodi na be akase free amudi ba live this time no as we show be a rasta wo so wo twani na ba no e kura kan ozo ntimi men o ana rasta titi mura mu chiwi ahutu ni po gbo wi ano rasta mai rasta won ko fun no rasta ni tiesie no hye ye aso won twe fun wo rasta ni shiwasie ye obadi amfani sanka obi abinu doni mani mun samra ne je rasta ferosi ye man hello bajodi baby akase free bajodi akase free wadaruma bintu nkayo wadaruma hello yes sir lana jam rough you do body ase amen you do body ase so on one yes sir ibacholo TV set kakra ajo good evening pastor mejoso wadaruma ajo nangu poisa no nchecha we me na Abrabo no siso ade bia ti amanu so state to me no I wish nyama keche ya na try na satiri bia miawani sorry na ba wo hwena no ya police station junction so a body shall be no your small last time who goes slow on slow mami hello bachodi me be agaza free Peter chapter 5 verse 5. Peter 5 verses number 5. Also when say Sarana mofra so. Sana mrant mofra Ghana mofra mesramo. Yemu modi yemfie won champanyimfo ase. Na mo nyina mofra ho ase. Yemfra ahobrase yenhwe bibi mfiri mpanyimfo nchen. Ba die fie ne me bi fira mo ayen o. Ebi esu ade afiri emwa yen. Die babu pemko kasen hum yensum ye ho. Efise de Onyankopon si ahanta for kwan. Onyankopon si ahanta for kwan. Duma ahobrase fo. Ti bomba mo ase. Papa bro ho ase. Onyankopon tumi ensa na ase. Bro ho ase hye Onyankopon. No ma mo so ebrese. No Onyankopon be ma wo so bresem. Empre wo ho gidigidigi na frama di paade a ensen ka agene nsam. Hello bachodi baby agaza free. Hello. Bacho meetio. Daddy, tell me what kind of medicine Yankupu or sure baby. Which house, mommy? Or sure baby. Nah. Daddy, so who can you miss some saka so for you know we are making a mess of the sawa. Tamujidi Sanka heaven are going to me, Penny Diako. The 70 already Kakura, so the catching the Jew or Bible the Bukra, the Nimi Faberu kitchen pool. You were free, Yamania say. Yamania say, no credible on the no credible my head, see that the dear Belmai. Independent one year, I dear Belmaya did the man come out to him, they pet the Papa Yamishra. But no can see no show the Necosoma as a panusa. And they hear the busy because yes, say that they come well. The go back to Yako. Schools mu akwa kansa ma daddy
akebem Minko school mo bra. I don't mean you free education. Religious and moral education. This is school be invite me. No pass up younger something. Oh, I watch I no crack. Timmy Mabio school, Nibi. School na be a some trans hour me free. Be a church. Tell me so no ti be no keka do pa. And I'm in Thomas. The man so Marco your school free. Me de obaba me mama won church. Because teachers the one nyina no church members church and aboa won do akọ ba bia akọ school edu pempen so no mo so do mo nyansa na ye dai aboa school no church members ne man na continue ne ye afa yem fan ko exams ato ba oboa ba no me ma no oboa be wura mu ma anya ne sanka me nkola we mo se nkola bi wo mu read mo nyina free school no to school no obefie twi read wo boa obesua we ni yakasa we ane yakasa we kamrofo no ho na dia ka ho yes wo mate brofo nchentwi enye yes we wie no ada ni me reader we wie no ada ni me reader how te bible na se udi bible te bible oba bi hu ye bobo hello pacho odi me yakasa free Pacho no kase free takradi Bichia takradi fo nyina libi ya wasafa wo nyina abade we Shalom amen Pacho Pacho ya ni hadi sadoko ni nya pen drive bia me pen drive Eric can preach awasa mana Pacho menton preaching we no te pe preach na mo bi ko YouTube na akwatwa ma ate okay. The preaching me dona. Niye bianche oju mbibiana mjasha ma na wale sidi nanchama. Oh, Alice. Oh. No, okay. And afre takwadi na mana takwadi sofuno. Why we do be nyebi ama ati? Mati, me pure preaching pa dano the way dancing na we to win some yankupan. Yeah. Na games and answering Babylonian word teaches no. Ma twado. Because men twado mpo na wo yem demina. Madam teaching na me no. One oba amado no. Hello, Pacho di baby agase free. When I'm vanti about. So where married broken, Fanchami. And Fanti broken. Hello, Pacho di baby agase free. Intunke you wada Roma. Intunke you Proverbs 25:26. Hello, Pacho di baby agase free. Hello, Papa Pacho, me kase free sunya free. Sunya free oh. Living away be on about the ancient baby. Be cheerful before you. Papa Pacho FM Daniel. Papa Pacho, who preaching a big pa. Amen. Send you see perfect, see for preaching here. Share your point, Visano. Papa, Makuma to was and so far. Amen. Now, what's sorry, no much the beer war, but Pacho, Papa, with you. No cleaning and reading when you give my Semica. I think, Sunny was here, I am pining to know who be by whom will be outside in the world. Yeah. Give up by a vessel anchor. And when you are an anchor, you who cry the first way so. You beat my boy round and tempting me. You pass my womb. Now, I said, I could not see you. Yeah, baby, a baby, a young assassin, a toy. Nze ukokro bizo akro di kan enkofo di kan asisi sorry da wonti no yeso be ekonya ekosi kakra ke wani abrea na wamie wani sabe we dey fache mi o so again o wa akwa mi aso ni kabako tibisina wada ruba dikra na ye say ya nkoji school we na metimi akota asase na metimi aye we tibisina wa bibie ni wa me ye won be se mi move ni na mi ye o ye nye ye
edi misrawa miawani na ko kan yanum ho na mo nyina wonti mo na mo nso why misrawa daroma obade awe wudi waye wadoyo oti ase peji o kankra prayer je o kankra why hello pacho udi no bi agasa free hello apostle me pacho frame upon me kasa free sunyan sunyan ni bi awasafo o chene ma hwe ho sa ma fresh sa na mba busy sa na de bla ma brepe na uti na ye nde edikazo ntam no bi enjua ba de yawe onye wadom amen on cheche na cheche ne mudawo amen na me pacho me usunya ye ya for infa na branch ne bi wo yo we ko asole ne bi ko me nko asole yo Wednesday market abrosan na wo na Mati apostle Mati today we dear me am ko ntila we ba boy osuna me so bo mosufufuro amen amen obadi ya we jos ma me why hello pacho di be agasa free yenye ni gwa ma me hello yes sir Papa Shalom. Yahweh Shalom. Hello. Yes, and Pacho Kasawada Roma. Papa Shalom. Yahweh Shalom. Papa, about the issue. Pacho Kasafri. Papa, me say, Uncle Pono, yes, me say, Chromo said, don't I owe me yet into me omo ye bibi omo prenji omo kankwa na don wa ye omo nye u say don e wo mu nye e won se nche no mo so ye na di o so a che se don e wo mu nye e di yeso ye hwe won susu ye bai di don Bible say technology ne ba nipa di bedi nsamone when you read the book of Daniel 12:9 okay yango di obediano no obedi ba papa obedi bedi bone o se ni ye beba na ni die ne ba amanfo be fe ni die ne edi bedi bone na adwen ban kwa na beti ase social media no obi nti ase o so ni ohun se nkrofo so keke hwe obi ukropo nim se sebi mpre mu fancha mi o ne ebi di matem no mi hunu se be mama kuma ba fam na mi yedi ma because obi fu se social media ko transfer no ano omuni se itimi hack eje account through nsam no mu na handle etimi chire mu anchi obi kura no no di matam say no once I hear me platform no kwa dey say bi onim adekwa for nti one day be pa won a cyber way phone dia betra no ma chire mu no hu say so obi a no just obi betimi ahake age once utinu min take it serious now so for no di matam ne dey on the notice of Pemawiase to hu ni sa no itima de tim so be shama ne members ne number for akwa no the one we plan din san kwase asem no on na hu ni say ya no mani age because me say be previous me short words me short one ma come in say go mebo na ma be posupo no enti hu say e obi na ahake en wa agi we no de edi say adwuma no the feni yentimi control admin wa je power na free ansam ezo hu say network system o say enyi photo ni etwa so da roma ade na pikasa wa enam hiasi nyina ti be so bebre obi so ne boni ni school okọ enyansa okosua ne so odi be ye anema no Daniel 12 verse number 9 we poni pa bebre hu wasi bre kwa wie yi anim de na nipa be bore ahwehwe niema mu obeti won hu na nipa be twe won na abonifo be di semoni through network through technology no wasi abonifo di be di so ye boni hunu say technology na ba bra papa na mo di be di nkwazasam madwemma le beti no ye madwemma na beti ase say ade we no man hwe ni ye beti nya gimi nsam ini mobile phone kura okekekra no wan ye very careful abeje wonsam mobile phone kura okeke no and so you very careful. You are with ya. And so, because you better, who was no 1 year. And that's how arts. Now I will go so. Because you may be in the Gusu Kake, one friend, we invite him. Not Bawakwem. Who grow? Only as a part, not what call link be. But one said, go for beating Quasadi or Honum. Nimidri was Untino, Yabu Ponce, there be a year to we about give Bajimba, Banjim Kone Betiasie. Ediye ade na wono mutimi ye otu so wunim na ni so a memo bia be church mu ne fo bia hu na ni se nin trase se me nkasa me platform oh there be obi agie fi be nsamo ya we kwa na ya dom obi di timi gi fi nsam be mfi do ntimi nyina ade da ya we na ya dom
and ye very say ye technical team near very way yawa dom sakwe se ka mem kwan ba akufo na nkrofo ni we ya oh lebi ya wasafo oba dia we nham nyina technical team na no dene make sure say 24 hours pepe nu yen sabeka ya de when na mo teacher say no man na o ma sa chat to say e bobe e we ya me time na me preach na o ma say post fofra beguso tika sa time me preach kai bo se de ko betwem show Yahweh we are kase amen amen dino me sram bebre oba de we hu yemabo no mo enya me pe se na da bi na me to so ankasa no ena de dan me na bi na so fo wo wi ase afa na nyina we free papa we free we apostle na de no me say kwayo ko fo na be mu mawuram ni bani e free we ni free just say eye mesra bebre ya we inform bo ni nchawo we ni bi aka then ya goka obi si ni nyansa onu ko sua e de odi be no no bi account no age fini nsam eye niam agrofo ye our system account usu be ko so hia ni media dia ene na kwese obi a wokoda na afo no wokoda na afo dia ene sabe bread ya sa mensuro kura mensuro and as o mama bi afna no ho ye yi to bi won ma wo platform na nsheda anya hot to be hack no do ai dey nti we so shame dey eme mu se me kasa me wiase nti na ya wa we di yen krofo kese pa Hello, Pacho, ni baby agasa free. Me Pacho, your friend Selina, me kasa free from place. Which your from place for you na living our self we be from place. I ewo kwa not. Pastor me da wasi pa apostle. The bia mi tie o. Kama mi tie o no ama se wasafu ni bi wo ha kra anka meko bi wo we mami dede bi bo mami say mami krobo ha mami krobo ye ho ni onu di se u chance so mo di mo chance anya mo wi baby wo mo na memra wai mi da wasi mo wi baby wo na memra wai medical sponsor for ni bi aba na o be hwe area oti na prepare e preaching no meni aji ama mi si okura na misuro Obadi ya wenka ho so ama asem na kan wakoma mo hwe ba bi ma me wo fast why say school kwa na mbenya mo de mo ka kire me ma evangelical team na den aba ho no ma behwe na ye hu se de be why ba be payment bibia why obadi ya wenchira hello pacho ni me bi agasa free hello yes sir Majo shalom Yahweh shalom Majo de shalom na agasa free abisim mi chia besimfo nyina papa ya fopa me juso kwa mi ya fopa na o ba fa teche o so ko teche ba ko de taweti onko kanye so go to fa se chepe so bia wuso osunyane aba so ba ni chirao o chirao mami anya o kan ye amen wa se ne butu se mo a ena numero odi abara o ba de chirao pa amen utu se wa studio ye ni pa ko a wo ye amen ene Ajuma oba ya we edewo ye amen ye ne hwe ka kire wom amen sia na ye na se dia bom pa ye dia ma tanko fo no Jeremiah 18:23 ndika wa kuma to ye na ya we obekasa bati pastor go to Jeremiah 18:23 enya na mi koti yo pastor de koti mun kan ya ne ready osna wo awrade wonim won agina a wo awrade twedi ampo ye wonim won agina wona agina a wo no Osi na wo awrade ya we won agina a wo call me ho every pem ye wo when you do abebo kamar what was you and odi enkai okay was na wo awrade ya we woni won agina a wo call me ho agina nkrofo kofa me okwa won e pem ye owuo nyina enkata mamumu yoso empepa won boni nsu mfiri wani na won hwehwe wasi ma won hwehwe asi menim won hwehwe asi e wanim wabufuo bre no ani wonni amen hello Pachodi baby agasa free cause no na amanfa word say no basa ono di also for dey be ko hwe ku bi we
Fifty so. Hello. Akam kasa free here bisiase. Meet wada room. Akam kasa free here bisiase. Ene mpacho bisi wada room kasa o. Itacho akam na ukana kama kuma yipa. Amen. Oh, kuse. So why we there to be so be na atwa fa so e me bre na so sabre wo mo bia betimi dia support nkwaje sem a ebre ni me na mani 0242 32 71 72 0242 ne gumi di na se no 0242 gudi na se ya 0242 32 71 72 and 020 72 11337 kitu bia nso e pons na wonti bibia se a betimi afre the same na man between come over the inshira bebre dan kwa manani kwa manani Shalom efi Korea David na ekase sabre topic a odeba Abrabo boni ho aketua sanse boni de uni emfa hu ni da we de obenya so aketua de obedua no na obetwa ehwe boni ebi mu ekodi ekotutu aso dem fan are hoso mu wie so mo asan so asan ye mumu ya asan de gu aso dem omo busuafo entu saafo no fo pa so munima omo mfafa nyesa no media empa omo tiri so da obade o so tira bonifo kokokokoko na otua kafi ejanum kosi a won twetwa so miensa ne nan a otan no omutan no ade we o maye che so omutan obade na edwuma na o preach na edoma sakra amama so mo monti e kasa ikura bisaye me yesro mu Uba platform is to do on take us and answer Bisana type woman in English. Yeah, they just a quite my man so ankasa. A bisun tibino or my jipa and or more hake. That hacking or more no more yaya, what they be hack or momuso move. You overlook him, Yawa will hack you to your death. Any idea more yano. Yankupon all money pay 9 say, oh, a yet day Obade e friend ma no omo a e wa so no ye tie obade na sem na e dia sakra e den no no ene kunkum ene sikedru azan edwamambo boni enko an you be preach bo machi e ha me because me say me nyamre obade living our mind na obade sha mami me will be preaching what's my preaching against you I want to preach against me simple me mbabi na mo dia na ne wo I don't talk about ne fa to akeka na be akeka na me adaje any time ni bi o me priest wo di ba ko be sana dwuni o to ansakre pa mama asori ne mo was sample kwa asori mpo a minim say me yi obi afisu mu di na ba han mu Money bay. Hello, Pachodi, maybe I got free. Hello? Your time for no. Beye, Biara. Here when it wo ya we mu. Ya dear when it also renije. Ya wa to. Also rahoto nya ewiasi ebeshisha fa obi okwe ya wenije ewo ya we Apostle Shalom Yahweh Shalom Obadi inshira Amen Obadi inshira munyina Amen Pastor Chene Pastor Dominic Obadi inshira munyina Amen Apostle and Pastor Bible nakasa Sene mlanchani mabawa si ye guso yiti no ebeti na supemu dia atro ene na yidi adie kura ye pa esenyanya ene na da adoso oni pemu so ina atro na edi hini e wasasi so nka ye wa brochire die ye tronko na edi kun
So do was more be so quite a amount. Cement ye babaco, you flowers you say. Na a trona ye be traveling to Adewa Coupe. There is a dollar so cost to add any Afibia way or down. No, I such a dear one going. Apostle. Body in shroud. Microphone now, more dear almost on Behawn. A body as you know, Bitty. Suppose it all my time. Yeah, ya wedding dear. No matter how it is. Yeah, you do what she. No, we are will be back as a Eddie. You know, a poor Okunie, but as a funny as a very nobody for never goes or watch my papa no near. Debbie. That's all GBD. Oh, and I may see him blame Obiabi. One and a bit more moon, say, when Fossa Jama, yeah, who beat me Jews, dear fools, and no control Siano. Not the one who boosts and watch a baby. But if you know, I'm going painful. Big way, baby, she has any money. Debbie, I won't would you acquire one quarrel with the anti problem? Ha! We will view as all. Yes, be a meeting, it will be one more. Tina, Omani Abresan. Tianya the Binian fan tarnishing image. When was a big to be also, now, and no crime, maybe see people approach it, and yet. When you be was a miss of one TV for Webby, and I will be highest up on the national. But we said, no, oh, no one, oh, me and my name find Chubby. There be so tears here. It did not pass a mess by, pass a mess I could not Diamrica. Diamrica pa, the Bogura studio Koyesa, when the Bantu Tien home your crack was so. Was a buy now, you hear and finna, woman, chubby brains. Now, quite say, a pass. Oh, yeah. We pass no man could not wash it down from what pass a sanity. The local could do baby away, baby, a chap pair, a fruza. Present tempana, a fre. When own the anomaly, Patricia. Now you are doomed. Cricket when the calls are copim say about the adum. Tim baby, and young me, and I'm deciding one I try to say, Ben Fantos no more, and I didn't buy. Just a word when you pay home side. Oh, Debbie. What's why I had it? Can man go to Mr. Wan, many up and I'm tia. I didn't know be I, but me. Where be bow way, where be unya be a delete. I do more, you know, the good many more. Then so no boy. Say I what you see, and I saw my account never means some. There may be a new account. Sana no more. I didn't be ha. 2 years Diana. If you just a missile could be a new way. And before I'll be sending you more, be sending you if you do idea my own. It's some baby, and yet me or quajimai, me, Namie, Semadaroma. Semobody, I wish Ramoa. Munyanti, as the mammy who say, name Yanbiswa, almost papa, almost pay attention, so about the Shramo. Was the one we are very good. Who was of fra, no more the end for the phone new the atom. Who are fresh was up, or be what my testament. Painful be test message. No, I. Oh, mammy, wave voice or not, no, as a papa. Obi the way be at 2 and it's in a frame. Oh, you be. Oh, me as your man, we was saying, yeah, young word more. The Anglophile will be no if any part of crowns. Oh, and yeah, will be near dear Bonnie. With the word July, but oh. Hello, Inti. Me say, Anya Sasaban, some would do for soon, one, some and a one, and a bunny in Paban. Or Baka Apostle Philemon, Okun Admanodon. Me see, Elohim Yahweh, Onchen or Kul Basa. Often in Kasha, Unkunto Posi Defense, and I say, the originator, Bible decoder, Bible professor, Ekanina Boma, in a team, my Bible Kasa, Apostle, and you be or body Elohim Yahweh Shiro, the chair Pastor Mensa, and Emma Blappay Dominic, Apostle, the
no kwa no asofo ntumi anka anam de wuntumi nka ninti bobo pede one account na won fa nkwase de mugudu fungo ni mase na ya no we fire ni obade Elohim ya we hira no ni pentumi ya na hwe Bible no wan kan sanka wakana na ka wakana asem we yi wo twesem ni mu a anka dami akaka atitinu anka wejai Apostle Philemon Okun Adman yejiye pepedi nyimne yene papa on tenase na obada me bleida na wa obada me bla wa wuje sa contract ni bibia ye ka essence Elohim ya wo hu mobo no for body nyina ncha wo enim gwa se wo pese wo dugu ya wo na ko a anidini the originator babu decoder Apostle hey ebi mu nsado papa eye ne putumi di bana osakra no ba ya misumi pe agino de nitim de weje bana ne yenta be na odo be diye Apostle de mi no lukodo dama no lukodo ne nimpunu ni mi de bana wa kwatia bana na idinu se eje na fisa ba edina de na abetino mpopoye enimpa enim da kwa asa kana adwena be na yedie no tuaro na obade Elohim ya wonye bolege ne we yin sulia papa obade Elohim ya we shira ni bi aka account no misi jaja ijan shira no oh bari ya we mama boy hello Pacho di be agasa free Shalom Papa brother Isaac Germany Papa kakaso American say Oma wo Facebook Oma ati eku Friends of Apostle Kwaj my friends Pacho eni so munya ho adwuma na mun block bibia because sankrofo no so Oma ha adwen pa because post a wo post go no ebi be hu na ajakureja na wo ma de bugo ebi nkwasasem ko a yeso ene so munya ho adwuma because eno kra de easy pose betuma block is anyamani na be ho adwuma na so mo hwe ho nya ho adwuma yema because wo mo de hardwin ene young boys ene so a wo ma ye wo se wo ma be living here wo mu a wo ko wo page a wo mo send no friends request papa wo ko wo mo yi wo mo page no na sikedro any loto ni eyi nkwa na gugu page wo because obi biara oba send no friends request a odi living here wo label e that one no dinka question na timeline sana wa accept because bebre wo mo living here wo efo yawo onse bebe ni picture nyina o mo dia ye bi bebre wo so o mo nya members o nti obi fa living here wo logo no dia we bi atwa ho ye twa ho me se mo bibia dwe no ye me sere mo na se no ani wo me ho kese pa because panyimfu e ba ye nchen na cyber way for no ye nyema ye mpese ha kwa ho di me se bebre sa friends we ni nyina mo checking hu nyina obi anwe no ye o sa nyema no ya nwe no ye bebre di mi picture bi account bebre nti wo ho ye one goes on copra who couldn't pan or my friends way request no one would have said do you be a GD no as a tampan where you want then every so professor that pian could be preach in sorry so funny be a peer munkotia no start no mun trotro no mun requesting crofo no mun ye way no mun yakwan yan crofo nyadoa timi se bebre wo betie we free so na kofie free so na da eno no moving free more being free with quantity so enkosi kwa mbani bia so obadi a wenhwe mo so no onyo bia kuma so ade mfama no una betie wasem me so bebre mo hwe mo ye se de onua ne ka no eno krapa tebi won ma nye living ya wefo o ma fai bia wo gro be chia se nchie yi ya chia o TV so ma obi ate se ya chia shalom enti no obi so be chia bi na so be correct me from chia me shalom ala nye nku ne chia shalom me na so bebre chia bi kwese na so bebre chia shalom enti no eno de me sam bebre eno no obi nche bi na me yo kwad mai en cheda nchene dabi obade we hu ye mobo no mwa ye ni enti bi ntu na mo mpa ti wo so wo a wo hwe me dwene ho na me kana fokubo boni no bia di akire da kopie bebe yempi hello
Proverbs 25:26. Proverbs 25:26. Hello, Daddy. Good evening. About your make us a free session. It shares a phone. Indeed. United States. And then what come on, some papa. TV no, my silly. Do a big one of myself. Yeah, we had no best one. For 2 years, papa. I'm so bored. As I said, also so fun and when I'm not going to do it, the bear time for necessary, so was a conscious doing job. I fear no picture that come up, my person is such a Mrs. Sophie Bonnie, one, so no more, John born me, a biala me, for tackles to be flim back. Then I may be doing it, and I made him see how I was preaching. And Patrick, you know, was looking for business center, the radio station is switching out. Small preacher to say, I saw the end when I'm. If I shall buy the end, upon count on Domo. If you may be Neza, Cassafri session. Mati, Terry, where my own. Omadia went count. Terry Patemo, Olivia was a for honor. If you be actually quite. Hello, Pacho, maybe I got free. Okay. Proverbs 25. 26. Number 26. Was it you? Said ye in suo anywa tietiem. Said ye in suo niwa. Insuo niwa kaniye. Said ye in suo anywa. A what tietiem. A what tietiem was a what tietiem suo niwa mu ane nsuo na hono. Eni eburu a wasɛn ne tie no. Eni eburu a yasɛn ne tie no. Sana ɔtini ni a. Sana ɔtini ni a. Ɔtɔ ɔbɔnefo ntintam ne tie ntimi sɛ bebre obi anhwɛ no yiye. Na wo be sua tren no obi abɛtwe afiri platform so de wakɔ wura we mu. Na ɔbɛhu nsuo no. Ten quotation we no say dia ensuo. Eniwa obi tie be hono na e potopoto. Eni eburu a yasɛn ne tie. Eni eburu a asɛn ne yenom. Sana ɔtini ni a ɔbɔnefo ntintam tie. Obi te so hono wo nsuo ni wa kroje na eba no nkwansuo na eba wo nkyɛn no na obi ahyɛ da the friend request ya ba na wa colleague ne fo obi ba so ɔyɛ nsikaduro ɔyɛ saa nneɛma bi ni nneɛma montwem ne nyɛ wo so nyinaa obi ɔhyɛ da ba so ɔhu sɛm ɛdɔm pu betie ɔba de rasɛm na ɔbɛfrɛ mu bi etu ɔbɛfrɛ mu bi a oyɛ obi a woyisua treni abrabɔ ne kronkron abrabɔ a nsuo no ɔbɛho no ɔbɛtietie nsuo n'ani wa no so ɔbɛsɛ bula no ni ya wa obotin ya brabo no obetwe asincha mo akọ no musufi na wie babo na kasa tina man for say me dynamic asem no to na be quotation to fam hello pacho di be be kasa free okunni asempani no matim say asempani amen hey papa we die ha me hu na pena me hu say yes ba kwasi fom amen yankopon adom mama yentie na yensesa wo ma yentie na yenfa nya sresem yentie na yentu hu anamo okunnie radia sundie enka wo media me say ade bia nipa da seni eka to na koma so obetimi aye bia no obetimi aye so ampa wo de kache ho se enemi ni di na hwese obedi dia obetimi ahya ho so a woni di obi so bi se boni di mintimi nya ya na mintimi enya ya na eye nwanwa because me sha se mi ti asempai niema bebre asesa mabrabo mu me am timu se metumpon o mabrabo nyankopon hyaw ene obedwafo nyina hwe so bia wo skakra onko hospital na onko twa x-ray niema no full x-ray and crampan from up to down oba na da ba besen wo dem wo so ano pa hwe na hu se honam dua we se honam enkata ho a nia etie na fatu hu fo na hu nipa dasani na wieye se na etie emze wo so ano pa na se hu nkrampan se wona hu se wa nkasa woni se na utio nia hu na hwem no different from we se na etie ya emse ajin sakra beba yada wase nyankopon nhira wo no on hyewa nem bibia wa hwe bia on hyewa nem na kuma onkoso enye kese na obambo so enye kese e mame amen
What is show? We have three picture. A chair that can picture. Bien chanchira one way chare. Bien chawes three picture chanchira. Chafu one, chafu and just short one. And chose on pepper. A full one. And drink. Who said you go to get here? Who went into they use the baby use who said conference. Udago. The best chance one was sell on. Now that was bonny and go back at your body. A dibia we are body saying ye piano. Abrabo bonny. Over there, you also, mammy. Never last to never go. Babylon burning, she burning, Babylon burning, wicked Babylon burning, and they have no water. Fire, fire, I say fire, 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 wicked so much fire, and no burn, no Babylon. Papa Shalom. Yahweh Shalom. Hey, Apostle Philemon Oko Adiman. In Chief him your husband, Papa, and working for Pastor Bensa, and I'm in your coro. Or body Shamoyam Kasi Papa. On to Munkwani Mohumba Simila. Unto one Mamu. Papa Bonia work at you. But if you get ya. What do you get ya? The work at ya, who between a little higher. That's a well. We saw Kwanza. Okufishi. Oh, the mammy can get me mala made them who example. Miss me could be bonica crab me could chat to be could you be niska. Bonica to be a new medical tragedy. Papa, I don't go to an L. We damn me Hunana cab if you the mammy so both from the Emma, I'd never turn a shambagin, a boy pie say. Nobody Akitiano. Boni Wakitia Papa. But now, body I don't. Major them Bonina. And I'm apostle Muslim. We must we come from a million where Jamafu Chrono, a we, Concosavo. Inti or sophomore, Akodi Drew. A drew a dear was only a dear solely until what nothing a yali. Jandro, and the end of cre, a chantro, what deceive nipa do ni pam pimpem. Jewi. I dem when you bow. I'm a nipa jedi, who cannot say, ye, suffer. I better be ready. Cheddar than a solemn bay. Ah, dancing a sema to we. We. When you can you. Papa, when you be anyway in your yakitia, say, and we could face ya, a be instantly. I say, it was seminarium at Jamalfo. But now, last Sunday, Yampo, Sunday at Tremia, Coside, before Mamibia. Now, I saw a corner where conclude. Where Chambeko Talina, a time which conclude Merade. Now, call Quasson did dress in a Dibia Yanhuna, course, a unya as I you are so on Papa. But you know, conclude Emma Radu as all. We have a bird demand so many powerful Papa. Jimmy Pankay one day. And Lumia won't for Ubiana to Yamano Dem Lenin Mate. Or Nazania Shomazeni Papa. Hallelujah. Hello, Daddy. Shalom, Daddy. Shalom. Daddy, what is Shirao? Then I can't never be a car. Daddy, Nipa betti mai because Nipa Bonin in the way in the day, of course, very bon Nipa Bonin and Nipa Bonin and Abaya. Upon a walker, when you say come on food, a brofocro, or Munya Gana for Egusu, a bisa, as some purposes, and Chirimuch or Mugusu follow. Now, to Ghana, I do money. I do money or ma. But it's a new money. You are here, Ghana city, here, Ghana. Ah, we bank a near my winning and cast a Ghana in Ghana that year. And you move forward to her. Manina Yakupon who no more, no fun of phones on channel. And the day I know Takas and me say,
okona BBS obi say na okama bi say okona BBS na ka bia pem na obi na hyem ye twetwa na ye twetwa kan se na ye na afiro e de na oye e na onya sa so twa ono kwa na tika no mu na no de ni see e de di omo koso nya ba de gusu bompo ma wo de wonya obi a wo ye hufo omo na mo ho mobo omo bi be wo fi aduro watana sa dwene no otu sa na mo no ana ne fie panyini ni ho panyina ntunufo nte wakasa obia nyame akọ obi na nyame akọ obi na ye sora na ye no rough oka Psalm 14 verse 1 to 2 na osi yakopọ wo sora wo hwe ne mma wo to heaven wo hwe ne mma wo fom oka sa adwuma we dade adwuma we enye nyame na de ma wanka obetima ye ka ontimi nye enti wono de enye se bonsam na asoma na onko so nya obi abanya ho akatua ena dise na wotie no case number 419 abanya ne 0 no banya ndide oba de nshira wate on show de ne on show de no mo yekuduru hom so mi so de obamu muye ona no ho mobo on sunu da achi e do ba de nshira obamu na siri ni ade ko dipa fa ne abeduru fie ndide oti anka e che obi bia wa che le bia sasafu nyina wo wi asafa na nyina ra oba de ya we show mu da oba de nshira no mo kafo ne mo nyina bi che Italy branch amen chia Belgium branch France branch bi chia Canada USA oh Germany London oh Manchester wow Spain France ya we shall be our safu my wo bi asiafa na nyina sa program ba bia wo no safu mi ba won ma no afre fire WhatsApp line na afre e be kwa be fa so a e be be won wetimi etu na mom ba dia we shall be pray enye wakoma so ade ma emfa tumi de nimra na wiye edamase na me da livia wa safu dinasi na me da ye technical team ni so ase se David oba dia we shall be pray una come again mum fast no anajo say Patrick Akwesi Pastor Mensa wow any anuanom akeka ho nyina mantima mo bi edi a no anajo se mo nyina mo si computers una pra na we friend we fa na ase ye kwa atwe no chatwe ya we shall be brave ya o man ngosra that's makwa ma oba ade say no papa ade we ye be di ade back mo ti gina mo na so manna mo gina mo na so Mr. David oba ade we shall be brave gina mo na so na juno am gina so ki crazy no de be pim ne no ma sa ti mo say ye hwese bi ye tete to be say ya wadom ye kose akofo na me do body ya wase say mo pam me say me nkonkoda me nze me abi say me timo nchen no mo so mo ye no ama mo so ma na because mo tu mani no mani bo mani mu anafe esa mo anim ya we nshira mo bebre say papa ye mbie new account ye be use ye de no Biaso, and see if I was fighting. So body I was saying, not doing the most Amnamuso. Now, and Yemen a Macon, a Jimmy, Macquaji Viasi, Yahweh Ma. And I must say, and when shall my tear for Yahweh Fosso say, Monsum will be son, Munya for Tremami. I made a TV, so TV, they say, and Yabobi and me, I may offer TV Dobe, we are just so banner, be rather, Mobe, studio hand once now we be on Facebook there and what do you need YouTube no there and one some can add the ebu a one tias here one more na better the phone so sanya me Google so nyina no oni gidi obi mo fo semia we so better no fo so nyame one sem na ti o de hwe de no de kire hwe de sofo mu a de sofo mu a afeli poto uni ti ha ki wa aha unya nani o mama unya nye here